살아계신 우리 아버지 하나님, 오후 시간에도 베드로전서의 말씀을 살필 수 있는 시간을 주셔서 감사합니다. Амьд оршигч их эзэн минь энэ цагт буюу өдөөс хойш энэ цагт мөн нэг Петр номноос үзэх боломж өгч байгаа талархъя. 고난 중에 있는 소아시아 성도들에게 너희가 하나님의 구원받은 사람으로서 어떻게 살아가야 될 것인지 방향을 선포해 사오니 우리도 그 말씀대로 살게 해 주시옵소서. Эзэн минь та зовлон дунд байсан бага Азийн итгэгч нарт авралыг авсан хүмүүс хэрхэн амьдрах ёстой талаар заасны адилаар биднэрт бас заасан талархаж байна. Мөн бид бас тэгж амьдрахад та тусалж өгөөсэй. 하나님이 우리와 함께 하시고 우리를 살피고 계시고 우리를 통해 또 다른 영혼들을 구원하고자 하시오니 그 하나님의 역사를 보여주시옵소서. Эзэн минь та биднэрт хамт байж биднийг харж мөн биднэртэй хамт байснараа бас нэгэн сүнсийг аврахын тулд биднийг та удирдах хэмжээ талархъя. 이 시간도 하나님께서 지혜와 총명을 주시고 말씀을 전하는 자나 듣는 자가 다 은혜 받게 해 주시옵소서. Эзэн минь энэ цагт таны мэрэгэн хан байж бидэнд ойлголтыг өгөхөд сонсож байгаа болон дамжуулж байгаа хүмүүсийн дээр та хамт байгаасай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан болоо. 아멘. 강의 시작 전에 여러분들한테 좀 광고 좀 해야 되겠는데 아까 이게 후슬랭 왔지요? 네, 있어요. 예. 후슬랭이라는 친구처럼 우리 이제 고등학교 졸업한 친구들이 있으면 우리 신학대학교로 인도하는 것도 괜찮습니다. За одоо сурч байгаа оюутнууд донд гэх юм бол хамгийн залуух нь манай хүслэн биш үү те. Тэгээ хүслэн шиг одоо 12 ангид төгссөн ийм хүүхдүүд ч гэсэн бас энэ сургуультаас хэлсэх боломжтой байгаа шүү. та нар маань дамжуулж өгөөрэй. 젊은 세대들이 하나님 말씀 안에서 자유해야만이 우리의 신앙의 계대를 이어갈 수 있어요. ялангуяа залуу үеийнхэн те. залуу үеийнхнийгээ бүгдээрээ гэрэл дотор те итгэл дотор ингээд өсгөхдөр хамт хайж өгөөрэй. 그래서 예전에도 한번 그렇게 한 적이 있었는데 날라요에서 여러 아이들이 와가지고 그때 한번 그렇게 한 적이 있었는데 우리 고등학교 졸업하고 들어온 친구들은 등록금을 대폭 감해주려고 그래요. 대폭 감해줄 테니까 고등학교 졸업하고 들어온 학생들은 이렇게 그 대신에 이제 믿음이 있어야 돼요. 이건 신학교이기 때문에 단순히 그냥 학위만 받으려고 생각하지 말고 신학교이기 때문에 그러한 믿음을 가지고 오는 사람은 우리가 받아줄 겁니다. 그러니까 여기에서 우리 학교 졸업하면 나중에 한국에 가서 대학원도 얼마든지 갈 수 있어요. 그러니까 여기서 공부하고 난 다음에 그 우리 학위 증명서를 가지고 한국에 있는 대학교도 갈 수 있고 미국에 있는 대학교도 갈 수 있으니까 내가 생각할 때는 이렇게 학생들 가운데 정말 공부하기를 원하는 학생들이 있으면 스쿨을 마치고 일반 대학 뭐 가는 것도 중요하지만 신학 그런 것도 중요한 거예요. За одоо ингээд пастрын ярьж байгаа та нарт тасалдаж сонсогдож байна уу хүмүүс эсвэл зүгээр сонсогдож байна уу? 그렇게 좀 зүгээр сонсогдож байна. Зүгээрээ. За. Окей. Одоо ямар ч нэг урд нь налахаас бас ингээд нэг сурагчид бүртгүүлж ирсэн юм байна. За тэгэхээр мэдээж хэрэг юу ах сургууль төгссөн хүүхдүүд ч юм уу бүртгүүлэх боломжтой. Тэгээд бүртгүүлээд ирэхлээр 등록금에다가 어떻게 하신다고요? 면제인가요? 등록금을 이제 고등학교에서 온 학생들 중에는 등록금을 지금 현재도 내가 장학금을 거의 대부분 다 주는데 등록금은 그래도 전혀 안 받는다고 하게 되면 브라질 그 학교에서 문제가 생기니까 10만 토그록만 내더라도 10만 토그록만 한 학기에 내고 대신에 그것도 성적이 좋으면 장학금 처리를 그냥 100% 해줄 거니까 그렇게 해서 신학교 공부할 수 있으면 공부하는 게 좋습니다.
네네. За тэгэхээр ямар ч нэг сургалтын төлбөр жишээл одоо энэ жил болохоор адилхан бакалавр сурна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэх юм бол 12 төгссөн хүмүүсийг болохоор мэдээж хэрэг төлбөрөөс нь ингээ хөнгөлөлт бол байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөнгөлөөд нэг семестрийн төлбөр нь болохоор 100 мянган төгрөгөөр ингээд сурах боломжийг олгоно гэж байгаа байхгүй. За гэхдээ мэдээч хэрэг нөө дараад нь дүнгийн харж агаад дүн дээр нь нэмээд бас дахиад өөр нэмэлт юуг нэмэлт бас хөнгөлөлтийг оруулах боломжтой. За тэгээ гол нь энэ төгс элсэг хүүхдүүд ялаар ихтгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ итгэлтэйгээр итгэлийн суурьтай хүүхдүүдийг оруулах хэрэгтэй. За тэгээд төгснөхийн дараа олонгууд чинь мэдээж хэрэг бакалаврын диплом авлаа гэхэд чинь Солонгосын хүлээн зөвшөөрөлтөд сурах боломжтой цааш нь бас Америкт ч сурах боломжтой гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гол нь тухайн сурагчид өөрсдөө нөгөө ээлж аваад нь сур гэдэг ингээд хүчлээ сургах биш хүүхдүүд өөрсдөө хүсэх юм бол ийм боломжууд бас байгаа гэдгийг та нарт дамжуулж өгөөрэй. 자, 이런 거 좀 참고를 하세요. Тэгээд та нар бас энийг бас дотроо бодлоо хадгалчаарай. 자, 그리고 중요한 것은 뭐냐면 우리가 이 진리를 좀 바로 깨닫고 주의 일꾼이 되는 것이 중요합니다. За хамгийн чухал нь болохоор чинь мэдээч хэрэг одоо сургууль төгсөх те цаашаа мэргэжил эзэмших энэ чухал боловч хамгийн чухал нь болохоор чинь ажилтан бэлтгэх те сайн мэдээний ажилтан бэлтгэх нэг чухал байгаа. 저도 예전에 고등학교 졸업하고 물론 삼성전자에 직원으로 한 1년 있었지만 제가 세상의 대학을 가지 않고 신학대학교를 갔어요. 그렇게 해서 지금까지 주의 일을 하고 있는데 세상하고 좀 다르지만 그러나 영혼 살리는 일, 그 영혼 살리는 일이 오늘 이렇게 몽골에까지 신학교를 세우는 그런 은혜 가운데 서게 된 겁니다. 네. юу одоо ямар ч гэсэн одоо энэ пастор ч гэсэндээ 10 төгсчөнгуудаа юу Samsung гэдэг компани гэж солонгосын том компани тэрэнд ажиллаж исэн хүн байгаа байхгүй. Тэгэхээр Samsung компанид нэг жил ажилласан чинь нэг жил орчим ажиллаад дахиад нэг мэргэжил дэвшлэхийн тулд одоо ийм цахилгаанч нараар ингээд дахиад цаашаа сурах хэрэгтэй шүү тийм ээ. Гэтэ тэгж сурах гэжсэн болоод одоо эзний ажилтан буюу сайн мэдээний ажилтан болно гэдэг ингээд Библиэс рүү сурсан байгаа байхгүй. Тэгээд одоо хүртэл энэгээр ингэ явж байгаа буюу тийм бусдыг аврах тэг үнэнийг мэдүүлэх энэ ажилд ингээд одоо ч гэсэн хүч сориод явж байна гэж. Угсааны наран гэрэлний가 네. 일단 메신저로 메시지 보냈거든요. 계속 연락 하고 그러게 해서 일어나지 못하고 있다고 하네요. 네네. 그래서 오늘 수업에 참여를 못하겠다고 하네요. 네네, 그래요. 밤새도록 연락돼요. 그러니까 빨리 가야 되겠네요. 그래요? 자, 아무튼 간에 우리가 하나님께 우리가 이 베드로전서의 말씀을 배우지만 이 말씀을 통해서도 우리가 어떤 삶을 살아야 될 것인가 하는 구체적인 메시지가 베드로를 통해서 전달이 되잖아요. За бид нар одоо хэлээд 1-р Петрээс үзэж байна. Тэгээ 1-р Петрээс харах юм бол энэ донд хэрхэн яаж амьдрах хэрэгтэй байдаг юм бэ? Хүмүүс их талаар хэлээ үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 믿음이라고 하는 것은 우리가 하나님께서 인도하는 대로 그 모습을 삶에서 보여주는 것이 믿음입니다. Итгэл гэдэг зүйл болохоор чинь Бурхан удирдах өгж байгаа тэр удирдлагын дагуу тулгууртай явснараа харагддаг зүйл байгаа. 그렇기 때문에 우리 젊은 친구들이 이게 진정으로 열정을 가지고 있는 또 성령에 붙들려서 은혜 가운데 귀한 일꾼으로 우리 신학교에서도 좀 세워져야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр ялангуяа дараагийн удаа тий хойч үе гэж чухал үе байж тийм ээ. Хойч үеийн хүмүүсүүдийг ялангуяа илүү холбож өгөх ажил дээр хүчийг нэлээд сорилох хэрэгтэй байгаа. 그렇기 때문에 여러분들이 주변에 소로골스쿨 이렇게 마친 친구들 중에서 이렇게 일반 대학교 가는 것보다도 믿음 있는 친구들은 신학교 올 수 있도록 독려하는 것도 좋습니다.
Тэгэхээр одоо мэдээч хэрэг хүүхэд болгон өөр өөр ингэсэн нэг боловсрал эзэмших гэдэг ингээ явдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр дундаас ч гэсэн та нар маань харж ямар ч хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад эсвэл дараа үеийнхэнтэйгээ ярилцаад итгэлийн суурьтай ийм хүүхдүүдийг бас ялангуяа энэ эзний ажлыг хийх гэдэг энэ чинь бас нэгэн мэрэгжил шүү дээ тийм ээ. Энэ газар руу энэ сургууль руу ялангуяа библийн сургууль руу ингээд болж игэл тэр библийн сургуулийг танилцуулж өгөх нь их чухал шүү. 자, 말하시고 자, 오늘 자, 우리 강의 시작하도록 하겠습니다. 2장 За лекц эхлэе. 13절 말씀. 2장 13절로 17절에 있는 말씀 한번 읽어보자고요. За 2-ын 13-аас 17 унших гэж байгаа. 13-аас 17 уншия. Яаж 읽을게요. 예, 읽어. За эзний төлөө өөрсдийгөө хүний бий болгосон альва бүтцэд захируул. Эрх мэдэл бүхий нэгэн болох хаанд ч юм уу эсвэл зүвийг үйлдэгчдийг магтаж мууг үйлдэгчдийг шидэхийн тулд хааны илгээсэн захирагчдад захируул. Сайныг үйлдэснээрээ та нар мунхаг хүмүүсийн биддэггүй байдлыг дуугүй болгох нь Бурхны хүсэл юм а. Чөлөөт хүн мэт бай. Их чөлөөгөө муу мухайг далдлах халахвч болгон бүү ашигла. Харин Бурхны зарц мэт бай. Бүх хүнийг хүндэл ахан дүүсийн барилгалгааг хайрал Бурхнаас эмээ хааныг хүндэл. 아멘. 자, 우리는 하나님 안에서 구원을 받고 우리의 신분이 분명해졌습니다. Бид нар эзэн Бурхнаас те авралыг авсан бөгөөд бидний байр суурь гэдэг зүйл тодорхой ингээд одоо тодорхой болсон те. 아까 9절에 있는 말씀과 같이 택하신 족속, 왕 같은 제사장, 거룩한 나라, 그의 소유된 백성이다. 그렇게 말씀했죠. Сая 1-р Петр 2-ын 9-ыг авах юм л энэ дэр байсан те. Сонгогдсон угсаа хаан мэд тахилч ариун үндэстэн Бурхны эзэмшлийн арт түмэн гэж ингэж хэлсэн таны. 우리는 하나님을 위해서 살아가는 존재가 되었습니다. Бид нар болохоор чинь те энэ эзэн Бурхны төлөө амьдардаг одоо түүний ард бод хэсэг. 자, 그렇다고 하면 우리가 세상에서 이제 그리스도인으로서 올바르게 살아가는 모습이 무엇일까 하는 것을 아까 구체적으로 우리가 좀 살펴봤지요. За тэгэх юм бол хэдүүлээ эндээс яах вэ гэхээр Христ дотор бид нэр хэрхэн амьдрах вэ гэдгийг одоо бас тодорхой хэмжээр үзсэн тий. 자, 육체의 정욕을 제어하라는 것이 첫 번째 메시지였습니다. 11절 말씀. 네. За хамгийн нэгдүгürt нь болохоор чинь өөрсдийн бодол болон сүнс ба бие хоёрын хоёр өөр нэг хүслүүдийг бид нэр ялгах хэрэгтэй гэсэн тий. 또 이방인들 가운데서 우리가 선한 행실을 가지고 그 이방인들이 때로 우리를 악평할 때도 자, 그들이 결과적으로 하나님 앞에 불복할 수 있도록 우리가 선한 행실을 가지라고 얘기했어요. За тийм хоёрдугаар нь болохоор дараа нь юу гэхээр хайр үндэстэн болох бусад хүмүүсийн өмнө бид нэр ястдаг гэхээр өөрсдөө үйлддэг сайн үйлсүүдээрээ тэднээс ялгарч эхэндээ буруу ойлгох боловч явандаа тэднийг хүмүүс харахтаа өөрсдөө буруу гэдгийг мэдэх болно гэж хэлсэн. 자, 이제 세 번째로는 13절 말씀해 보니까 우리가 세상의 제도를 어떤 시각으로 바라볼 것이냐, 또 세상의 모든 제도에 대해서 어떻게 다가갈 것인가라는 기준을 여기 정해줍니다. За харин 13-аас харах юм бол 13 дээрээс юу ч юм хэлэхээр бид нэр тэгвэл одоо энэ дэлхийн бүтцүүдийг ямар өнцгөөс харах юм бэ гэдэг талаар ингээд тайлбарлаж өгч байна. 자, 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 그랬지요. За харах юм бол энэ удаад болохоор чинь альва зүйл дээр үе альва эрх мэдэл гэдэг зүйл дээр бид нар мөс чанарын хувьд захирагдах ёстой гэж хэлж өгсөн. 자, 인간의 모든 제도가 뭡니까? За хүмүүсийн буюу нийгмийн альва тогтолцоо бүтэц гэж юу гэлж байгаа вэ? 자, 로마서 13장에 보면 위에 있는 정부, 국가 정부 있죠. тухайн одоо Ромын эдлэн нөхцөл байдлыг бодож үзэх юм бол мэдээж дээд талд засаг захиргаа байгаа тий. 또 국회의원들이라든지 그 사람들을 통해 세워진 법들. Тэгээд засаг захиргаан дотор юу юм хэлэр чинь одоо бидний ойлголтоор болохоор чинь улсын их хурлын гишүүд байна. Тэднээс гаргаж ирж байгаа янз бүрийн хуулиуд байна тий. 또 사회 질서에 있는 법들. За тэрнээс гадна 다시 한 번만 해주시겠어요? 저희 여러분들 사회를 구성하는 그 문화적인 법들이 있잖아요. 네네네.
За тэгээ бас яадаг гэхээр бид нар нийгмийн харилцаанд ороод нийгэм дээр амьдрах үед бас гарч одоо дагах хэрэгтэй байдаг, мөрдөх хэрэгтэй байдаг янз бүрийн дүрмүүд байна те дүрм хуйлууд байна. 순종하라고 얘기했습니다. Гэхдээ тэр болгон дээр яа гэсэн гэхээр бид нарыг захирагдаж тэрэн дотор ингээ байх хэрэгтэй гэж хэлж өгч байна. 근데 그 앞에 단서가 붙죠. 주를 위하여. За гэхдээ тэрэн дотор бид нар байхдаа гол нь юу гэхээр энэ болохоор чинь сайн өс чанарын төлөө буюу эзний төлөө байх хэрэгтэй гэсэн. 또 에베소 6장에도 보면 부모를 공경할 때 내 부모를 그 안에서 공경하라. 그렇게 말씀합니다. За Эфес 6 дугаар бүлгээс харах юм бол тэрэн дээр байж байгаа тийм. Эцэг эхтэй бас эцэг эхийг хүндлээрээ гэдэг баг болго бас байдаг. 우리가 세상의 법을 순종할 때 이 말씀은 두 가지의 의미가 담겨 있습니다. За бид нар ингээд энэ дэлхий дээр одоо яг ингээд нөгөө нийгэмдэр мөрдөгдөх хэрэгтэй байдаг энэ одоо хууль дүрм гэж байгаа тийм. Энийг дагах хэрэгтэй хоёр ингэ шалтгаан байна. 자, 첫 번째 의미는 우리가 세상에서 복음을 증거하는 일에 걸림돌이 되지 않고 세상 사람들에게 덕을 세우는 일에 우리가 순종하라는 의미가 있어요. За нэгдүгürt нь болохоор чинь сайн мэдээ гэдэг зүйлийг буюу авралын мэдээ хүмүүс жинхэнэ үннийг мэдүүлэхийн төлөө явж байгаа энэ аялалдаа та тэрэнд яг л тэр аялалдаа бид нар үнэн байхын тулд дуулуурсаа даах хэрэгтэй. Нийгмийн хууль дүрмийг. За 그게 주를 위하여 순종하되 첫 번째 메시지입니다. тэр нь болохоор чинь эцсийн дүндээ бид нар эзэмний хэлж өгсөн буюу жинхэнэ үнний төлөө үннийг бид нар дамжуулахын тулд бид нар дуулууртаа даах хэрэгтэй гэсэн хуулийг. 두 번째로는 하나님이 세우신 질서에 순복하라는 뜻이 있어요. За хоёр дахь нь болохоор чинь Бурханаас хүн болгон бүх нийгэмд өгсөн юм одоо дэс дараа гэж байгаа тийм. Дэс дараа гэдэг зүйлийг бид нэр захихын тулд байх хэрэгтэй. 우리가 세상 정부를 바라보는 시각이 이 두 가지입니다. 명심해야 돼요. Тэгэхээр бид нэр энэ хоёр зүйл дээр бас ингээд одоо бодож үзэх хэрэгтэй. 우리가 하나님의 영광을 드러내고 그 복음을 전하는 일에 뿔이 되지 않게 하는 것이 참 어떻게 보면 우리가 세상의 법을 순종하는 일에 어찌 보면 하나님의 구원운동에 손해를 주지 않을 수 있습니다. За тэгэхээр бид нэр альва зүйлийг хийхдээ тий утга учир нь юу байна вэ? Яагаад хийх ёстой вэ гэдэг дээрээ өөрсдөө ингээд яриад бодох хэрэгтэй. 또 아까 있는 것처럼 하나님 세우신 질서, 그 질서를 순종하라는 의미가 있다고 그랬죠. За тэрнээс гаднаас яах вэ гэхээр угаасаа хин нэгэн хүн одоо төрд гарлаа гэхэд ч юм уу хин нэгэн хүн одоо дээр байгаа тэр хүнд би захирагдах ёстой гэвэл тэр зүй тогтлоодыг анханаас нь бурхан өөрөө хийж өгдөг учраас тэр хүн ямар байсан ч гэсэн бид дуулууртаа даах нь их чухал гэдэг. 그 다니엘 성경에 보면 다니엘서 4장 17절 한번 보세요. 4장 17절. 다니엘 4:17 гарах юм бол 느부갓네살에게 다니엘이 말씀을 전하는 내용이 거기 들어 있습니다. За тэн дээр харах юм бол Даниэлийн хэлсэн үг ингээ гарч байгаа. Даниэл 4:17. 읽어봐요 보세요. 네, 읽어보세요. 네. За би эндээс уншиж өгье. Даниэл 4:17. Энэ нь сахиулснуудын зэрлэг бөгөөд энэ нь ариун нэгний гаргасан шийдвэр. Хамгийн дээд нэг нь хүн төрлөختний хаанчлалыг захирч өссөн хүндээ түүнийг өгч хамгийн дорд нэгнийг ч түүн дээр залдгийг амьд бүхэнд мэдүүлэхийн тулд юм аа гэдэг. 아멘. 자, 그 사무엘상 2장 6절로 8절도 한번 읽어보세요. 그냥 8절인가요? 사무엘상 2장 6절로 8절. 자, 2장 6절로 8절. 자, нэгдүгээр Самуэль 2-ын 6-аас 8-ыг басаарай. За, 2-ын 6-аас 8 дээр харах юм бол за өвгүүлтгэнч бас амьлуултгэнч эзэм өвгөстийн оронд унагадаг нь бас өргөж босоодгонч гэсэн тэр юм аа. Үгүйрүүлдэг болон баяжуулдаг ч гэсэн эзэн дордуулдаг ба дээрдүүлдэг ч бас тэр юм аа. Өчүүхэн нэгнийг шорооноос босгохдоо үгээгүй ядууг үнс хогноос өргөмжлөн тэднийг дээдсийн донд суулгаад өндөр арлдрын суудлыг тэдэнд тэр өвлүүлэхийн тулд босов.
газар дэлхийн тулгуур багна нь эзнийх тул гагцхүү үүнийхээ дээр эзэн ертөнцийг тэгнжээ. Амен. 땅의 기둥들은 여호와의 것이다. 아까도 말씀을 보면 하나님이 인간 나라를 다스리시는 거예요. 당신이 임의대로 세우시고 임의대로 낮추신다고 그랬어요. 그러니까 하나님이 주권자라고 하는 것을 분명히 알고 있지만 하나님이 세상의 질서를 위정자들을 하나님이 세우신다는 것을 우리가 그 말씀을 통해 깨달을 수 있죠. За эндээс харах юм бол газар ба дэлхийн бүх зүйлс гэсэн тийм бүх зүйл болохоор чинь эзэн бурхан өөрөө захирдаг гэж. Харин тийм учраас түүний төгс эрх мэдлийг хүмүүс мэддэг. Гэхдээ яг нийгэм дээр гараад харах юм бол нийгэм дээр одоо эрх барьж байгаа ч юм уу төр барьж байгаа ч юм уу хүмүүсийг харахтаа тэрнийг ч гэсэндээ бурхан өөрийнхөө бусдын дагуу өөрийнхөө төлөвлөгөө зорилгын дагуу ингээд бүтээдэг босгодог гэдэг дээр бид нар бас бодож үзэх хэрэгтэй, санах хэрэгтэй. 자, 그렇기 때문에 여러분들 지난번 국회의원 선거에서 국회의원들 잘못 뽑았네. 그 사람들 뽑아놨더니 세금만 몽땅 올려서 우리 죽겠네. 여러분들이 선택을 했지만 결과적으로 그 국회의원들도 하나님이 세우신 겁니다. Одоо бид нар ингэж улсын их хурлын гишүүд гэж ярихт чинь яг бид нар өстө буруу сонгогдсон байна гэдэг ч юм уу. Та нар хүмүүсээ буруу сонгочлоо гэдэг ч юм уу. Хүн ингэ сонгосон юм шиг ярьдаг. Тэгээд дараад нь тэр гарч ирсэн хүмүүсийг харахтаа та нар инглээ, энэ хүмүүс инглээ гэдэг ингэ яриад байдаг. Гэтэл яг үнэндээ бид нар өөрсдөө сонгосон юм ерөөсөө биш байдаг. 자, 여러분들이 그럼 이걸 어떻게 판단해야 될까? 이러한 사람들을 통해서 사람의 어떻게 보면 외부적으로 그냥 사람들을 속이는 그 정치인들의 모습을 보면서 다음에는 내가 좀 더 분별을 해야 되겠구나. 그런 어떤 깨달음을 얻게 되죠. За тэгэхээр тэгвэл бид нар тэгвэл одоо байгаа энэ нийгмийн байдлуудыг яаж хүлээж авах вэ гэдгийг бас бодож үзэх хэрэгтэй. Яг нүдэн дээр ингээ харангуут чинь зөв бос зүйл хийгээд тэг бусдыг ингээд хуураад ч юм уу ингээ явж байгаа ялангуяа тэргүүлэх байр суурьтай эсвэл хурлын гишүүд ч юм уу тийм хүмүүсийг харахад бид нэгдүгээрт яа тэгэхээр хэрсүү байдал суудаг тийм ээ. Ингэж болохгүй юм байна гэдэг ийм хэрсүү байдал суудаг. 그들을 통해서 때로는 어려움을 당하고 힘든 일을 만나지만 법을 세우면 순종할 수밖에 없는 거예요. Мэдээж хэрэг бид нэр тэр хүмүүсийг харахаар одоо тэр шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсээс болоод ард түмний амьдрал тодорхой хэмжээгээр ингээд одоо хөдлөгддөг тийм ээ сэгсрэгдээд асуудлууд үүсээд ядархан тохиолдол байдаг. Гэсэн боловч тэр хүний гаргаж байгаа хууль гэдэг зүйл аль хэдийн гараад ирсэн тохиолдолд бид нэр хуулийг дагахаас аргагүй болдог. Хуульд захирагддаг. 그건 하나님이 세우신 질서이기 때문에. Тэгэхээр бид нэр эндээс юу гэдэг вэ гэхээр тэр бүгдийг харахтаа бид нар муулаад байдаг хэрнээ өөрөө ирэхгүй ингээд дагаадж байгаас хууль тэрнээс арах юм бол бурхан угаасаа өөрөө тийм дистара гэдэг зүйлээ зохиодог гэдэг мэдэх хэрэгтэй. 그러나 중요한 조건은 다른 거예요. 주를 위하여. 주를 위하여. Тийм болохоор бид нар яах ёстой гэхээр энэ дунд хэрхэн харилцах вэ гэхээр хамгийн нэгдүгürt нь болохоор бид нар үнний төлөө болон эзэн бурхны талын хүн гэдэгтээ санаж ингээ нийгэмд оролцох хэрэгтэй гэсэн. 자, 여러분들 몽골 정부에서 만약에 이제부터는 기독교를 폐지한다. 예배 드리지 말아라. 하나님을 믿는 사람은 이제부터는 하나님 믿지 말고 보따를 믿어라. 붓다를 믿어라. 그러면 자, 여러분들은 어떻게 해야 됩니까? 그럴 때 За жишээлх юм бол одоо юу гэх юм 법이 제정이 되거나 그렇게 결정이 되면 어떻게 될까요? За жишээлх юм бол ийм юм гарч иж болно шүү дээ. Жишээлх юм Монголын засгийн газраас тий. За одоос эхлээд ингээ Христ итгэлтэй хүмүүсийг хориглолоо гэдэг ч үү тий. Сүм гэдэг зүйл байхгүй болгоно. Яг сүмч болгон байхгүй болгоно. Харин та нар яах гэхээр одоо сүмд хийдэг шүү дээ тийм ээ. Гандан хийгээд очиод ингээ мөрөг гэдэг ийм хууль гаргачвал та нар яах вэ? 어떻게 해야 돼요? Тэгвэл яах вэ? 자, 나 오늘부터 예수 안 믿고 부처를 갖다 믿어야 되겠다. 붓다를 믿어야 되겠다. 그렇게 여러분들 바꿔야 되나요? Тэгэх юм бол та нар за хуульд дагсан юм чинь за ойлголоо. Өнөөдрөөс тэгвэл би итгэлээ болоод тэгвэл одоо тэр нөгөө жанраас руу явъя гэх юм уу? 자, 교회도 문을 닫고 예배 드리지 말아야 되나요? Тэгээ бүр одоо тэгээ за хууль гарцсан юм чинь ингээд чуулганыхаа хаалгыг хаагаад тий цуглаанд өдрхийхээ болно гэсэн үг юм уу? 자, 위에 있는 정부에서 높은 사람들이 법을 다 세웠는데 그걸 순종하라고 그랬으니까 이제 그 순종해야 되나요?
Тэгээ мэдээж хэрэг эн чинь зүгээр нэг хүнээс гарч байгаа үг биш, хориг биш. Одоо бүр улсын засгийн газраас гарч байгаа хориг тий хууль гэвэл энийг дагахтаа тэгвэл яаж дагах хэвтэй вэ? 자, 어떻게 해야 될까요? Та яах вэ? 자, 여러분 숙제예요? 숙제? 아주 대내식 대출에서 구제가 일단 다니엘처럼 기도하고 상황을 살펴야 될 것 같다고. 상황을 그렇지요. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 우리가 그 말씀을 순종하는 것은 순종하는 것이 아닙니다. 아까도 얘기했지만 주를 위하여라는 전제 조건을 다는 것은 뭐냐면 모든 것을 믿음 안에서 순종하라고 하는 뜻이 담겨 있어요. За тэгэхээр бид нэр дэлхийн болон нийгмийн хуйлуудад захирах ёстой гэсэн тийм. Тэгэхээр үнний тал зогсон, үнний төлөө боёо эзний төлөө захирах ёстой гэсэн. Гэтэл нөгөө талдаа тэгвэл тийм захирах ёстой гэдэг үг нь юу гэлж байгаа юм бол тэгэхээр эзний үгэнд дуулууртай байхыг. 자, 세상에 임금들을 세워도 세상에 높은 관직에 있는 사람들을 세워도 그 사람들 위에 또 주인이 있다는 걸 명심해야 됩니다. Яагаад тэгэхээр энэ бид нэр ингэх хэрэгтэй гэнэ. Мэдээж хэрэг хаан бол хамгийн эрх мэдэлтэй гэж ойлгодог. Эсвэл улсын хурлын гишүүн ч юм уу тий одоо улсын ерөнхийлөгч бол хамгийн эрх мэдэлтэй гэж ойлгож байгаа боловч яг үнэндээ тэдгээр хүмүүсийн дээд талд дахиад дээд эрх мэдэл байдаг гэдгийг бид нэр санах хэрэгтэй. 상전들이 만약에 왕으로 세웠다고 그래서 자기 마음대로 할 수 있는 게 아니에요. 왕도 하나님이 자기를 왕으로 세웠을 때 하나님께서 명하신 대로 왕 노릇해야 됩니다. Тэгээ хаан гэхэд одоо хамгийн дээд эрх мэдэлтэй бол хаан гэж болгосон. Хаан гэхэд хаан ч тэгвэл яах вэ? Би хамгийн дээр гэж ингэж ойлгож болдог байхгүй. Яг л хааны дээр угаасаа бурхан байна. Тэр хүний бүх үйлдэлийг бурхан өдөртөж учраас. 하나님이 그를 심판하십니다. Тэгээ магадгүй те үг нь сонсохгүй дуулууртай биш юм бол яах вэ? Дараа нь тэр хүн өөрөө шийтгэл авах юм те. 에베소 6장 9절 한번 읽어보세요. Эфесоос. 에베소서 6장 9절. Эфес 6-гийн 9-ийг хэдүүлээ харъя. За Эфес 6-гийн 9. Эцдээ үүний адил боолуудтай ханд тэдний болон та нарын эзэн тэнгэрт байгааг мөн тэрээр хэнийг ч ялгуурлагдаггүйг ойлгож тэднийг бүү айлгаж сүрдүүлээ. 아멘. 자, 이 세상의 모든 종이라든지 그 위에 주인이라든지 그 주인의 위에도 하나님이 계신다는 거예요. 하나님이 보시고 모든 걸 판단하기 때문에 상전도 하나님께 바로 해야 되고 종도 하나님께 바로 해야 됩니다. За энэ дээр харах юм бол те альва ажилтнч бай, альва боолууд ч ямар ч хүн байсан. Тэр хүн болгоны болон тэднийг захирч байгаа хүмүүсийн бүгдээрнийх нь дээд талд нь бүтээгч болон захирагч эзэн байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хин санах хэрэгтэй гэж аль ч байсан доод залбан тушаалтан ч дээд залбан тушаалтан ч аль нь санах хэрэгтэй. 그래서 여기 14절 15절에 보면 오늘 본문 14절 15절에 보면 왕의 역할에 대해서 이렇게 써놨습니다. За тэгээд нэгдүгээр Петр 2-ын 14 15-ыг гарах юм бол энэ дээр харах юм бол одоо хааны тийм үйлдэл буюу хаан хүн юу хийх ёстой вэ гэдгийг ингээд зааж өгсөн. 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포장하기 위하여 보낸 총도에게 하라. 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으시는 것이라. 이렇게 말씀을 했죠. За тэгэхээр энэ дээр юу гэсэн хэлээр альва зүйл хэрэг буруу үйлдэлтэй гэсэндээ бид нэр тэрийг зөвгөр хариулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. Тэгээд зөв үйлдэлээрээ буруу үйлдэлийг гэсэндээ засах ёстой биш үү гэж ингэж хэлсэн. 자, 총독에게 순종하라고 그랬는데 그 총독의 역할은 악행하는 사람을 징벌하고 선행을 행하는 사람은 상을 주는 것이 총독의 의무입니다. За энэ дээр харах юм бол захирагчд гэсэн чинь захирагчд болон тэр хүмүүсийн үйлдэл нь захирагчд хүн юу хийх ёстой вэ гэсэн чинь буруу явж байгаа нэг шийтгэж зөв явж байгаа нэг тийм одоо дэмжих ийм үүргийг гүйцэтгэх ёстой. 그래서 위에 있는 사람들도 하나님이 자기를 세우신 자기의 위치에 대해서
바로 해야 됩니다. Тэгээ тийм учраас хэрвээ захирагчийн байр суурьд суулаа гэж бодоход тэр хүнийг суулгасан нь буюу тэр хүнийг дээш нь гаргасан нэг нь бурхан байдаг гэдгийг хүн бас мэдэх ёстой. 자, 그 일에 우리 예수 믿는 사람들이 잘 순종하고 잘 따라가라는 얘기예요. За тэгэхээр бид тэрийг мэдэж бас дуулууртай дагаж тий үйлдэх ёстой гэж байна. 그것이 어떻게 보면 그리스도인들이 세상 정부에 대해서 바른 시각이라고 할 수 있습니다. За тэгэхээр бид нэр дэлхийг болон одоо энэ дэлхийн хүч хоёр хол альва эрх мэдэл байгаа тий. Тэрнэр дээр хандах бидний хандлага гэдэг зүйл их чухал байна. 순종할 때 선행으로 어리석은 사람들의 무식한 말을 막으신다고 그랬어요. Тэгээ ялангуяа дуулууртай дагахтаа яг хөглөөрэ та зөв үйлдэлээрээ тань руу хандж байгаа буруу ч юм уу зөв бүс үйлдэж байгаа тэр өөрчлөлтүүдийг бид нэр зөв үйлдэлээрээ цаад ингээ хариулах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자, 그리스도인들이 세상의 질서를 지키고 위에 있는 권세에 순종함으로 인해서 그걸 선행이라고 표현하는 거예요. 또 총독이 다른 결정을 해서 나아갈 때 그 일에 협력하는 것을 선행이라고 하는 거예요. За тэгээ дараад нь хэлж ирэхээр харин энэ сайн үйлс гэдэг зүйл байгаад байгаа тийм ээ. Сайн үйлс гэдэг зүйлээрээ бид нар бас үйлдэснээрээ магтаалыг авах боломжтой, бас дараад нь хүмүүст бас зөв ойлголтыг өгөх боломжтой гэсэн. 자, 어리석은 사람들이 누구일까요? 어리석은 사람들의 무식함. За харин энэ дээр гарч байгаа мунхаг хүн буюу мулгун хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг вэ? 어리석은 사람들의 무식한 말이라는 것은 뭐냐면 하나님의 질서를 깨닫지 못하고 하나님을 믿지 않고 끝까지 위에 있는 권세에 대적하거나 불순종하는 사람들이 얘기하는 거예요. 지금. За энэ дээр гарч байгаа мунхаг хүмүүс гэж мэдлэггүй байдал гэж юу гэж хэлэхээр итгэл байхгүй нэгдүгээр. Хоёрдугаар болохоор үгэнд дуулууртай биш байдаг хүмүүсийг хэлж байгаа гэсэн. 결과적으로 성도들이 이렇게 세상에서도 위에 있는 권세에 복종하면서 주 안에서 살아갈 때 이 세상에 어지러운 이 무식한 자들의 말을 하나님의 성도를 통해서 막으신다는 뜻이에요. Тэгэхээр ялангуяа эндээс бид нар юу гэхээр бидний хувьд энэ дэлхийд байх хугацаанд өөрийнхөө үг болон үйлдэл дээр анхаарснараа эцсийн дүндээ таны хийсэн одоо тэр хөдөлмөр үйлдэлээр чинь дамжуулаад тий зөв зүйлээ юу байдгийг хүмүүсээс харах болно гэсэн үг гэж. 자, 그렇다고 하면 우리가 그리스도인으로서 세상의 질서를 바로 세우는 일에 우리 그리스도인들은 중요한 사명이 있다는 걸 명심해요. 우리의 삶의 자체를 통해서. Манайхаа та одоо ингэ сонсохоор пастрын дуу тасалдаж сонсогдож байна уу? Дуу нь Тийм тушаараа байна. тийм байгаа тийм тий. Тийм байна. Моксаны 네. тийм байгаа. Моксаны 네. 그 저만 그런 줄 알았는데 목사님 목소리가 계속 끊겨져요. 중간중간에. 아, 중간중간 끊겨진다고요? 네. 여기는 전혀 이거 그렇지 왔다 갔다 않은데. 하고 계속 잘 들리다가 안 들리다가 이런 식으로 하거든요. 아, 잘 들리다가 안 들리다가요? 네. 이게 지금 인터넷, 이게 지금, 지금은 어떻습니까? 지금은. 지금은이라는 단어가 잘 들리는데요. 아, 뭐 지금 괜찮아요? 이게 더 안 좋을 네, 건데, 이제- 왜냐하면 이게 제가 이런 인터넷 기기를 써요. 이걸 딱 꽂게 되면 증폭을 하거든요. 증폭 기능이 있는데, 이것도 안 되면은 안 되는데, 이제 괜찮을 것 같은데 이제 잘 들리는 것 같은데요. 아, 지금도 괜찮아요, 그러면? 야, 이제는 괜찮아요. 이제는 괜찮아요. 네. 참, 이거 인터넷에 문제가 있네, 여기. 네. 자, 그러면 이게 참 중요한 메시지인데, 우리가 세상에서 그리스도인으로서 살아간다고 하는 것은 세상의 질서를 바로 세우는 일에도 우리가 중요한 사명이 있다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 살펴볼 수 있어요. Тэгээ бидний хувьд болохоор чинь энэ дэлхийд амьдарч байгаа хугацаанд бид нэр угаасаа нийгмийн харилцаанд орж байгаа тийм. Тэгээ нийгмийн харилцаанд орох явцдаа та одоо энэ дэг гэдэг зүйлийг буюу эмх цэгц тэгээд захирах гэсэн энэ эмх цэгц дотор биднэрт ч гэсэндээ хүлээсэн үүргүүд байгаа гэдэг бид мэдэх хэрэгтэй. 자, 하나님이 세우신 질서도 모르고 또
자기가 그리스도인으로서 어떻게 살아가야 될지를 모르는 사람들에게 깨어있는 그리스도인들이 하나님 앞에서 바르게 살아가면 세상의 질서도 바로 세워지고 주어진 사명도 잘 감당할 수 있다는 뜻입니다. Тэгээ бид нар ялангуяа үг болон үйлдэл гэдэг зүйлээрээ тэг зөвөр амьдрахад сайнаар амьдрах үед энэ дэлхий дээр бид нар тэрийг ингээ харуулж өгөх хэрэгтэй. 그렇기 때문에 여기 16절에 또 이런 말씀은 너희는 자유가 있어라. 그 자유로 악을 가리는 데 쓰지 말고 오직 하나님의 종과 같이 하라. 이렇게 당부를 했어요. За тэгээ 16-ыг харах юм бол ингэж хэлсэн тийм ээ. Та 16-ыг харах юм бол чамд тэг өөрийн гэсэн эрх чөлөө байгаа. Тэгэхээр тэр эрх чөлөөгөө муу мухыг далдлахад битгий ашигла гэж ингэж. 자, 우리에게 자유가 있습니다. 어떤 자유가 있죠? Тэгээ биднэрт ч гэсэн эрх чөлөө гэж байгаа тийм. Тэгвэл ямар эрх чөлөө байгаа лээ? 우리는 우리의 영이 자라날 수 있는 자유가 있어요. Нэгдүгürt нь бидний сүнстэй сэтгэл сүнсээр өсөх хэрэгтэй тийм эрх чөлөө байгаа. 하나님 주신 구원의 세계에서 그 은혜를 누릴 수 있는 자유가 있습니다. За бас эдний өгсөн авралын ертөнц дотор тэр нэгүүлслийг тийм хангалттайгаар ингээ эдлэх эрх чөлөө бас байгаа. 우리는 또 다른 영혼들을 살려낼 수 있는 자유가 있어요. Бас бусад юу гэхээр авралыг мэдэхгүй байгаа хүмүүс тэрийг дамжуулах юм эрх чөлөө байгаа. Тэднийг аврах. 그런데 이런 자유를 가지고 악을 가리는 데 쓰지 마라고 그랬어요. 악한 일을 행하는 데 쓰지 마라. Гэтэ танд ийм хүч болон эрх чөлөө байгаа гэвэл эдгээр зүйлсүүдэд харин муу зүйлийг хийхдээ битгий ашиглаарай гэж хэлж байна. 자, 오직 하나님의 종과 같이 하라고 그랬죠. Тэгээ харин юутай яаж хийх гэсэн гэхээр та өөрөө эзний бурхны хүн адил те тэрийг хэрэглэх ёстой гэж хэлж. 사도 바울이 디모데전서 6장 11절에 디모데에게 너 하나님의 사람아 하면서 디모데에게 당부한 메시지 속에 그 하나님의 종들이 뭘 해야 될지 써놨습니다. 안 들려요. 무슨 디모데전서 6장 11절 디모데전서 6장 12. 그 11절에 보면 네, 11절. 네. 그 사도 바울이 디모데에게 하나님의 네. 사람아라고 얘기하면서 자, 그리스도의 종이 어떻게 살아야 될지를 얘기하는 게 있죠. За хэдлийн 1-р Тимот 6-гийн 11-ийг харах юм бол 디모데전서 6장 11절 말씀 이거 무슨? 그렇죠. За тэгэх юм бол энэ дээр харах юм бол хэлсэн харин Бурхны хүн чи энэ бүхнээс зугтаарай гэж хэлсэн. 하나님의 종의 Энэ Тимотед 그 읽어보세요. 11절로 12절 한번 읽어보세요. би 11-12-ыг уншия. Харин Бурхны хүн чи энэ бүгдээс зөвхт байдал, итгэл, сүсэг, итгэл, хайр, тэвчээр ба дүлгөөн занг мөшиг, итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөнх амийг зуур, чи үүнд дуудагдсан бөгөөд олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл хийсэн. 아멘. 하나님의 종의 길이 바로 이 모습이에요. 의와 정건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 따르는 겁니다. Энэ дээр харах юм бол хэлсэн тийм эзний хүн буюу бурхны хүн ямар байх ёстой гэсэн чинь тэр хүн бол зөвхт байдалтай, итгэл сүсэгтэй, итгэлтэй бас хайраар мөн төвчээр болон дүлгөөн зангаар тийм амьдрдаг ийм хүн байх ёстой гэж хэлж байна. 또 믿음의 선한 싸움을 싸우라고 그랬죠. Бас итгэлийн сайн тэмцэл гэдэг зүйлийг тэмцэх ёстой гэсэн тийм. 영생을 취하라고 그랬죠. Бас тэгээд мөнхийн амийг ингээд зурх ёстой гэж хэлсэн. 이게 하나님의 종이 어찌 보면 살아가는 모습입니다. Энэ дээр харах юм бол энэ бол орчин одоо бурхны тийм бурхны хүний амьдрах ёстой амьдралын одоо дүр төрх гэж харж байна. 우리의 자유를 자 이렇게 하나님의 종들이 가지고 있는 모습처럼 살아가라고 당부한 거예요. Тэгээ бид нэр танд өгөгдсөн тэр эрх чөлөө гэдэг зүйлийг тийм бид нэр харин ийм зүйлсүүдээр ашиглах ёстой гэж хэлж байна. 또 여기 17절 말씀에는 무사람을 공경하며 형제를 사랑하며 하나님을 두려워하며 왕을 천대하라 이렇게 명령을 했어요. 17-ыг харах юм бол тэгсэн тийм бүх хүмүүсийг хүндэл гэж хэлж ах トゥ усын барилдалгааг хайрал бурхнаас эмээ
Хааныг бас хүндэл гэж хэлсэн. 자, 우리의 어찌 보면 이 17절 말씀도 아주 중요한데 이 무사람이라는 것은 세상 사람이에요. 세상 사람들을 어떻게 우리가 대우할 거냐? 그 사람들을 공경을 하고 얘기합니다. Мгм. За энэ дээр харахад бүх хүнийг гэж хэлж байгаа тийм. Энд хэлж байгаа бүх хүнийг гэдэг агуулга дотор чинь угаасаа л яг үгүйхийн дагуу бүх дэлхийн хүмүүс орж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсийг таныг хүндлээрэй гэж хэлж байгаа тийм. Энэ юу гэсэн утгатай болоо? 자, 요한 3서에도 보면 이 Юан 데메드리오라는 삼성. 사람은 무사람들에게 인정을 받았습니다. Мгм. Тэгээ за 우선 요한 3서에서 다시 한번 보면 이 데메드리오라는 사람이 목사님 이제는 죄송하지만 예, 이제 목사님의 그 입만 이렇게 움직이는데 목소리가 계속 안 들리고 있어서 안 들려요. 그럼 자, 지금은 어떤가요? 이제는 괜찮은 것 같은데요. 아, 이제 괜찮아요? 네. 요거 그러면 제가 지금 마이크 빼버리고 그냥 이렇게 그냥 이게 노트북으로 훨씬 좋아요. 네. 예. 아, 그럼 됐네요. 이게 노트북을 지난번에 내붙였습니다. 음, 좀 몽으로 가기 전에 음, 그대로 떨어뜨린 바람에 그 뒤로 또 지금 노트북 문제가 생겨요. 이게 굉장히 비싼 노트북인데 이게 지금 음. 이런 일이 생겼어요. 그래서 그 뒤로부터 그러네 여기 이제도 말씀이 크게 들리다가 작게 들리다가 크게 들리다가 작게 들리다가 이렇게 하네. 지금은요. 네. 그럼 노트북을 이제 바꿔야 되겠습니다. 안 되겠어요. 음, 이거 노트북 사양이 굉장히 높은데도 안 되겠어. 바꿔야 돼요. 제가 산 이 노트북 참 좋은 것 같아요. 예? 여기 제가 사놓은 여기 델 이제 참 예, 좋은 것 같아요. 예, 그건 지금 지금 마이크도 없이 바로 이렇게 하고 있는데 예, 예, 예. 들리기도 잘 들리고 참 좋은 것 같아요. 네, 그거 상당히 좋습니다. 이게 될 것이 음. 세계적인 메이커예요. 미국 건데 아주 튼튼해요. 생기는 투박하게 이제 생겼는데, 잘 들리긴 하네요. 목사님 네, 잠깐 좀 앞으로 앉으셔야 되나요? 하여튼 이걸 지금 이제 잘 이제 앞으로 당기게 되면 그게 문제가 아니고 여기 지금 좀 마이크가 있는데 아니, 괜찮을 이제 거예요. 이제 잘 들려요, 목사님. 예. 그래서 여기 무사람을 공경한다고 할 때 요한 3서의 데메드리오라는 사람도 무사람들에게 인정을 받았다라고 얘기합니다. 음, 음. 요한 3서에다가 누구 잠시만요. 요한 3서에 나오는 데메드리오라는 사람이 있어요. 데메드리오는 데메들 예. 요한 3서에 자, 보면 그, 어, 데메드리오는 목자들에게 디아트레과 데메들. 그 일당 12절에 나오죠. 네. Одоо хэдлээ харах юм бол Яахан 3 дугаар Яахан ном байгаа байхгүй. 3 дугаар Яахан ном дээр Диметр гэдэг хүний талаар гарч байгаа. 자, 그 데메드리오라고 하는 사람이 무사람들에게 인정을 받아. 그 무사람이라는 것은 예수를 믿지 않는 불신자들을 얘기합니다. 그 사람들에게 음, 인정을 받았다는 것은 데메드리오가 그 사람들을 앞에 선을 행했기 때문에 그들을 음, 또 가난한 사람을 돕고 그 음, 사람들을 불쌍히 여기고 섬겼기 때문에 그렇게 인정을 받은 거예요. 음. За тэгээ энэ дээр харах юм бол Диметр гэдэг хүн одоо үйл итгэгч хүмүүсээс хүртэл ингээд хүндлэлийг авч ирсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг харах юм бол хэдүүлээ эндээс бид нэр мэдэж болно. Тэр хүн яагаад тэгвэл хүндлэлийг авахдаг болсон бэ? Үйл итгэгч хүмүүсээс хүртэл хүндлэлийг авах шалтгаан нь юу вэ гэхэлэр чинь эхлээд энэ Диметр өөрөө тэр ухаан хүмүүсийг хүндэлж өссөн даа гэж. Мэдээж хэрэг тусалж өссөн, хүндэлж өссөн, тэ сайнаар харьцаж хүлээж авсан ийм учраас буцаагаад тэр хүнийг бас хүндлэлд ингээд авчирч байгаа. 또 여기 형제를 사랑하며 그랬지요. 네, 목사님 몇 절에서 하시는 건가요? 여기 베드로전서 2장 지금 계속해서 강의하고 있는 중입니다. 2장 17절 말씀 계속 강의하고 있죠, 지금. 네, 예. 그거 지금 설명하고 있는 거예요, 지금. 예. 목사님, 베드로전서 2장 17절. 죄송하지만, 예. 목사님 죄송하지만 저번에 그 마이크는 다시 끌까요? 켜야 돼. 다시 서볼까요, 우리? 왜, 이게 왜 잘 안 돼, 이게? 계속 끊겨져요, 목사님. 큰일이네, 이게. 그러면은, 그거 지금은 좀 어떤가요? 목사님 저걸 마이크는 네. 좀 더 위로 하실까? 하여튼 이제는 한번 말씀해 보시겠어요? 예, 예, 예. 지금은 어떤가요, 지금?
이제는 잘 들리긴 해요. 아, 이 큰일이네. 인터넷에 문제가 있는지 한번 이따가 끝나고 나서 KT에다가 한번 또 연락을 해봐야 되겠어요. 인터넷 회사에다가. 그러니까 너무 자꾸만 끊어져서 이게 문제가 생긴다고 제가 얘기를 해야 되겠습니다. 자, 음. 어, 여기 형제를 사랑하며 그랬죠. 여기 2장 17절에. За хэдүүлээ хоёрын нэгдүгээр Петр 2:17-ыг харах юм бол ах дүүсээ хайрлаарай гэж хэлсэн тий. Ах дүүсийн барилдлагыг хайрлах гэж хэлсэн. 형제를 사랑한다고 하는 것은 형제가 궁핍하거나 어려운 일을 당할 때 그 형제를 돕고 형제를 불쌍히 여기는 마음이 그 형제를 사랑하는 거예요. За энэ дээр барилдлагыг хайрлах, ах дүүсийн барилдлагыг хайрлах гэдэг нь юу вэ гэхээр тэр дундаа хэн нэг нь асуудалд орохыг тусалж өгдөг те хэн нэг нь ингээд харилцсан бие биенийг дэмжиж өгөх хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 그래서 사도 바울도 데살로니가 교회에 때로 과부라든지 이렇게 좀 어려운 사람이 있으면 그 친척이 도와주라고 얘기했습니다. За тэгэхээр тэрнээс одоо яг энэ шиг агуулгыг ясэл Илч Паул бас Тесалоник номон дээр хэлжсэн. Тэрэн дээр жишээлх юм бол одоо бэлэвсэн хүн ч юм уу те ийм хүн байх юм бол тэднэрт нь хамаатнууд нь түүнийг ингээд бас тэтгэж өгөх хэрэгтэй талаар ингээд санаулж ирсэн байна. 그 형제를 사랑하는 거예요, 그게. Энэ бол ах дүүсийг барилгыг хайрлаж байгаа хэрэг гэсэн үг юм ба. 또 하나님에 대해서는 하나님을 두려워하며 그랬어요. За дараад нь яг үгээр эзнээс хүн эмэх хэрэгтэй гэж хэлж гисэн. 자, 하나님을 두려워한다는 게 뭘까요? Надад бурхнаас эмээ гэдэг ямар утга байна? 하나님은 우리를 사랑했습니다. 우리가 하나님의 사람으로서 구원받은 사람으로서 바르게 살아가고 있는지 하나님 보시기 때문에 그 하나님 앞에서 성도의 의무를 또 성도의 위치를 지키라는 뜻이에요. За энэ бурхнаас эмээ гэдэг нь ямар учиртай гэхээр бид нар өөрсдийнхөө байр суурийг санаад бурхны хүний хувьд те одоо тусгай үүрэг авсан хүмүүсийн хувьд яах вэ гэхээр бид нар өөрсдийнхөө үйлдэлтэй та өөрийнхөө зам мөртөө би зөв алхалж гинөө гэдгийг хямна гэсэн утгатай. Яагаад гэхээр 하나님은 бурхан алхан болгоно чинь харж байгаа гэдэг бид нар санах хэрэгтэй гэсэн. 하나님 우리의 마음과 생각까지도 다 살펴보시는 분이에요. Тэгээ бурхан зөвхөн үйлдэл хардаггүй те тэр бол сэтгэл зүрхний хандлага болон бодлыг ч гэсэн хардаг. 우리의 행동도 하나님이 다 살펴보시는 거예요. Тэгээ бас үйлдэл дээр ч гэсэн бид тэрийг хардаг те. 또 왕을 존대하라고 그랬습니다. За бас дараад нь юусэлээрээ 17-гийн хамгийн сүүлдэр хааныг хүндлээрэй гэж хэлсэн. 잠깐만요. 나 누가 찾아왔습니다, 지금. 그래서 여기 하나님을 두려워한다고 하는 것은 우리가 어떤 사명을 갖고 있고 우리의 존재가 무엇인가를 알고 그 하나님 앞에서 마땅하게 바른 모습으로 살아가라고 하는 뜻이 담겨 있다고 그랬습니다. Тэр бид нар энэ дээр юу гэх эзнээс эмээх гэдэг дээрээ бурхнаас эмээн гэдэг нь хүн өөрийнхөө буюу та өөрийнхөө амьдрах ёстой амьдралынхаа замын үүрэг гэдгийг мэдчихэж байгаа тийм. Тэр үүргийнхээ дагуу зөв амьдарч байгаа юу юу гэдэг дээрээ өөртөө анализ хийж ингээд эмээх сэтгэлээр амьдрах ёстой гэсэн хэлж байгаа. 또 왕을 존대하라고 그랬습니다. Дараад нь хааны хүндэл гэж ирсэн тийм. 자, 아까도 왜 왕을 갖다가 왕 앞에 왕이 세운 그 질서에 대해서 순종하라고 그랬죠? Сая гэсэн бас хэлсэн тийм. Хаан ч юм уу их бэлтэлтэй нэгний гаргасан тэр дэг журмын дагуу бид нэр дуулууртай байх хэрэгтэй гэж хэлсэн тийм. 그건 하나님이 세우셨기 때문에 그런 거예요. тэрийг болохоор эзэн бурхан өөрөө тэрийг одоо бий болгож байгаа учраас 세상의 모든 질서는 하나님이 세우신 줄 알고 우리가 순종하라는 뜻입니다. энэ дэлхийн бүхий л тэр давхраг одоо эмх зэгсгэд зүйл үнтэй эдгээр зүйлсүүдээр бурхны мотор оролцоогүй нэг ч зүйл байхгүй учраас бид нэр тэрийг дуулууртад авах хэрэгтэй гэдэг. 또 여기 18절에 보면 종들에 대해서도 이렇게 어떻게 살아가야 될 것을 베드로가 권면을 합니다. 18-аас холоод явж байгаа чинь одоо боол те доод албан тушаалны хүмүүс ч гэсэндээ боолууд хүртэл яаж амьдрах талаар хэлж өгч. 18절부터 한번 쭉 한번 읽어보시죠. 네, 몇 절까지 읽는 거였어요? 18절부터 그냥 20절까지 한번 읽어보세요. 네, за би 18-аас 20 хүртэл уншиж чинь.
боолуудаа бүхэл хүндлэлээр зөвхөн сайн дүлгөөм төдийгүй бас гажууд эзэлдээ ч гэсэн захирагдаа. Учир нь хүн шудраг бусаар зовхдоо Бурхан ханддаг мэс чанараасаа болж твчвэл энэ нь нэгүүлсэл юм. Харин та нар нүгэл үйлдэж зохиулаад твчсэн бол үүнд ямар гавьяа байх вүлээ? Харин та нар зөвийг үйлдэж зовхдоо үүнийг хүлсэн твчвэл энэ нь Бурханы өмнө нэгүүлсэл юм аа. Амен. 자, 여기 종들에게, 이 성원들은 종들을 가르칩니다. 그 종들에게 범사의 부담으로 주인들에게 순종하라고 얘기합니다. За энэ дээр боолууд гэж байна тийм ээ. Энэ мэдээж хэрэг одоо тухайн нийгэмдэр байсан боолууд тий өөрөөр хэлбэл одоо доод албан тушаалтны тий ийм хүмүүсийг хэлж байгаа асуудалтай. Тэгэх юм бол 범사라고 하는 тэр 것은 хүмүүс юу гэсэн хэрэг та нар одоо үйлдэхтэй бүх хүмүүс захирагдаарай гэсэн. 자, 범사라고 하는 것은 그들이 주인이 보든지 보지 않든지 어떤 상황에서도 주인을 의식하면서 자기의 위치를 지키라고 하는 뜻이 담겨 있어요. 네, 죄송해요. 여기 학생들이 들어와가지고 오늘 예, 저 원래 시간은 4시 반으로 했는데 학생들이 일찍 왔네요. 예. 교수님 그러니까 다시 한번 해주시겠어요? 종들에 대해서 음. 범사의 두려움으로 주인들에게 순종하라고 할 때 범사라고 하는 것은 주인이 보든지 보지 않든지 주인이 맡겨진 일에 대해서 최선을 다하라는 뜻이 있습니다. За энэ дээр ингэсэн тийм альва зүйл дээр эзэнтэй дуулууртай байх гэсэн байна. Энэ дээр болохоор чинь эзэн хүн үнэнч байх тал дээр харсан ч бай, хараагүй ч бай хийх ёстой зүйл байгаа бол тэрийгэ дуулууртай хийх тал дээр ингэ сануулж өгч байна. 자, 그 에베소 6장 5절에는 그렇게 말씀했습니다. 뭐냐면 종들에 대해서 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라고 그렇게 강구했어요. 에베소서 6장 9절이죠, 목사님. 6장 5절입니다. 5절이요? 예, 6장 5절. 6장 5절. За хэдlээ Эфес номын 6-гийн 5-ыг харах юм бол тэн дээр бас байж байгаа. Христэд ханддаг шигээ та нар махбодын дагуух эзэдтэй ч гэсэн эмээгүй боч чирлэлээр чин сэтгэлээсээ дуулууртай байгаарай гэж хэлсэн. 그러면 골로새서 3장 22절에도 보면 종들에 대해서 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 그렇게 말을 합니다. 성실한 마음으로 주인을 순종하라고 얘기해요. За бас Колосын номны 3-ын 22 дээр бас байж байгаа. Энэ дээр юу гэж юм гэхээр махан бодлохоо эзэд бүх талаар дуулууртай бай. Хүнд таалагдж байгаа биш нүд хууралгүйгээр харин эзнээс эмэн чин зүрхнээсээ үйлчлээрэй гэж хэлсэн. 자, 사람이 눈으로 볼 때는 잘합니다. 그러나 눈으로 보지 않으면 성실하게 하지 않는 거예요. 그냥 자기에게 일을 맡겨놨는데도 충성하지 않고 그저 다른 거 하고 아무것도 하지 않는 그런 모습들을 보이면 안 된다는 거예요. Мэдээч хэрэг хүн ингээ те энийг тайлбарлах юм бол хүний нүдний өмнө харж байгаа маш сайн хийж байгаа юм шиг, маш сайн юм шиг ингээд байдаг ч гэсэндээ яг харахгүй болоод тэр гот нөгөө үнэн итгэмжтэй байдал гэдэг нь алга болоо те дураараа өөрөөхөө байгаад ч юм ийм байдлуудыг болохгүй гэж хэлсэн те. 이거 참 여러분들 잘 생각해야 됩니다. Энэ дэвтал дээр бид нэр маш сайн бодох хэрэгтэй, бодож үзэх хэрэгтэй. 저도 이렇게 가만히 보니까 제가 조금 안타까운 부분은 뭐냐면 그동안에 오랫동안 제가 몽골 사역을 하면서도 여러 사람들이 그 일로 인해서 일을 그만두게 되고 또 제가 일을 바꾼 적이 있었습니다. Одоо жишээлбэл Монголд ч гэсэндээ одоо пастор ирээд харж хахад Монголд олон хүмүүс хийн гэжсэн зүйлсээ буцдаг те үгэндээ хүрдэггүй одоо жишээлбэл хийн гэсэн зүйлийг хийхгүйгээс болоод пастор нэг ихний ажлаа хийж чадахгүй болоод дахиад өөр хүмүүс хэрэгжилсэн ч юм ийм тохион олон гарч ирсэн. 눈으로 볼 때는 잘하지만 눈으로 보지 않을 때는 гарч ирэх үед бол сайн хийгээд байдаг. 눈으로 보지 않을 때는 아무 일도 하지 않고 Тэгээ хараагүй харахаа болчихгоо хийхээ болчтой. 맡겨놓은 일에 대해서 충성하지 않는 모습을 봤어요. Тэгэхээр нөгөө нэг харахгүй байхлаар хийхгүй болоод ирэнгүүт ч нөгөө даалгасан ажлууд нь хугацаанд гарахгүй. 제가 이런 모습을 볼 때마다 너무 마음이 불편하더라고요.
Тэгээ иймэрхүү байдлууд ингээ харах болгонд нөгөө нэг хин хинт нь хэцүү. 자, Ашгүй томч. 왜 그럴까요? Тэгээ хүмүүс ер нь яагаад тэгдэг гэж бодож байна. 나도 하나님을 믿고 여러분들도 하나님을 믿고 Яг үнэндээ одоо би ч гэсэн бурханд итгэдэг, та нар ч гэсэн бурханд итгэдэг. 우리가 다른 사람인가요? Тэгээ бид нар тэгвэл хоорондоо өөр хүмүүс гэж юу? 난 한국 사람이고 또 여러분들은 몽골 사람이니까 전혀 다른 민족이고 또 다른 사람인가요? Яг хөө бид нар одоо энэ хүн болохоор солонгос хүн, бид нар монгол хүн гэдэг утгаараа үндэстэн маань өөр гэдэг утгаараа бид нар өөрөөр хандах хэрэгтэй гэж юу? 나는 그런 생각 자체가 없어요. Тэгээ биний зүгээс болохоор чинь тэгж ерөөс бодохгүй байгаа юм. 고린도전서 1장에 있는 것처럼 각처에서 그리스도 예수의 이름을 부르는 모든 사람이 그리스도 안에서 한 형제입니다. Нэгдүгээр хоёр Коринто хүүс олж. Коринто 고린도전서 1장 2절에 보면 있어요. 1장 2절. нэгдүгээр Коринт 1-ийн 2 дээр харах юм бол юу гэхээр тэрэн дээр бид нар бүгд 고린도전서입니다. 네. 네. нэгдүгээр Коринт 1-ийн 2 дээр харах юм бол бүгдээрээ бид нар Христээр нэг бие гэж хэлж байгаа. Христос нэг бие гэсэн. 저나 여러분들이나 똑같이 하나님 앞에서 예수를 믿는 믿음으로 살아가는 사람들이에요. Бич бай таанд чи бүгдээрээ бид нэг итгэл дотор те бүгдээр ингээм амьдарч байгаа хүмүүс. 뭐 세상의 문화라든지 세상의 가치관이 때로는 영향을 미칠 수 있겠지만 우리가 예수를 믿은 다음에는 세상의 문화나 가치관이 기준이 되는 것이 아니라 하나님의 말씀이 기준이 돼야 됩니다. Бид нар мэдээж хэрэг нөө итгэл гэдэг зүйлийг ярихаас өмнө итгэвч биш байхаас өмнө болохоор нийгмийн өөр давхарганд тийм ээ басны үед өөр ийм байсан байж магадгүй. Гэхдээ одоо харин итгэл дотор харин нэг болоод ирэхлээр бид нар зөвхөн нэг л тийм цензур байгаа. Тэр нь бол Библийн үг. 그래서 나는 이렇게 그 일을 맡겨놨는데 그 맡겨놓은 일에 대해서 최선을 다하지 않고 내가 가서 보면 엉망이 되어 있고 또 내가 직접 가서 있을 때는 뭐 열심히 하는 것 같이 하다 내가 떠나가면 아무것도 하지 않는 모습을 볼 때마다 이건 하나님을 속이는 행동이에요. 하나님 다 보고 있어요. Тэгээ одоо жишээлх юм бол Монголд ирээд ингээд заагаад өглөөр заах тэр одоо жишээлбэл пастрыг ирэх үед нь одоо ингээд сайн байгаа юм шиг маш сайн хийж байгаа юм шиг. Тэгээ за энийг яваад ирэхэд хийцэн байгаарэ гэдэг одоо хариуцуулсан ажлыг дараа нь яваад ирээд харах үед нь бүр ингээд нэг хүн харах хэрэггүй хоёрын хооронд юм бийг хайцсан байдаг. Тэгээд дараад нь одоо нэг явсныхан дараа яг явахт нь хэлэхээр тгээ гэж байна. Явсныхан дараа болохоор юу ч хийхгүй байгаа. Гэтэ ийм байдлуудыг харахаар эцсийн дүндээ одоо хүнийг хуурж байгаа юм шиг боловч бүх үйлдэл дээр бурхан ингээ харж идэг гэдгийг бид нэр санах хэрэгтэй. 같이 협력해서 우리가 하나님의 나라를 세워나가는 겁니다. Бид нэр дор бүрнээ хичээж байгаа энэ хичээлт маань бүгдээрээ нэг л зорилготой байгаа тийм. Хаанчлалыг хэлнэ, бурханы хүмүүсийг өмнө тайлбар хүмүүс заана. 심지어 여기 사도 베드로는 18절에 그런 말씀도 하죠. 주인들에게 순종하는데 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라고 얘기합니다. За 18 дээр харах юм бол тэгсэн одоо чи тэ эрх мэдэлтэй хүмүүстэй юм уу одоо даргатай юм уу эзэдтэй ч юм уу зарагдахтаа тэр хүмүүс чинь сайн хүмүүс байвал тэднийг зарагдгээгүй тэд нар чинь бүр тэ хамгийн хэцүү хүмүүс байсан ч гэсэндээ тэд нар ч гэсэн зарагдах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 자기를 잘 대해주는 그런 사람만 순종하는 것이 아니라 때로는 자기에게 어려운 일을 맡기고 또 자기를 괴롭게 하는 그 사람들에게도 순종하라고 사도 베드로는 당부하는 거예요. Зөвхөн одоо баггүй. За шүтгэхгүй нэ. Шүсгэн юу гэдэг мөний юм юм. Ямар ч гэсэн та нарын хувьд болохоор чинь өөртөө нь сайн ханддаг хүмүүсийг дуулууртаа дагаад буцаагаад өөртөө нь жоохон зандрангуй юм уу? Тэгээ сайн биш ханддаг юм шиг санагддаг тэр хүмүүсийг ингээд дагахгүй байж ингэж болохгүй. Эрх мэдэл байх хэрэгтэй. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 사람이면 마땅히 종들은 주인들을 잘 순종해서 또 그 일을 통해서 하나님이 인정해주는 사람이 되도록 해야 됩니다. Тэгээ бид нар ялангуяа бурхны хүмүүс гэдэг учраас
Тэгээ бурхны хүмүүс ялангуяа бид нэр дуулууртад авах байдал дээр маш ингээд нэг одоо үлгэр жишээ байх хэрэгтэй. Тэгснээрээ бид нэр зөв үйлдэл гэж юу гэдгийг те ингээд хүлээн зөвшөөрөх хүртэл ингээд аяанда таныг хүлээн зөвшөөрөх болно. Тэр болтол та ингээд одоо дуулууртай байх хэрэгтэй. 성실한 마음으로 또 진실한 마음으로 해야 됩니다. Тэгээ ялангуяа итгэмжтэй те итгэл даах үс үнэн ийм байх нь чухал. 그렇기 때문에 우리 예수 믿는 사람들 어떻게 살아갈 것인지에 대해서 여기 구체적으로 여러 가지 말하는데 우리가 이 종들에 대해서도 종들의 위치는 자, 이렇게 주인에 대해서 성실하고 진실한 마음으로 순종하라고 하는 것이 하나님의 명령인 줄 알아야 됩니다. За бидний хэвлээ одоо ингээ харах юм бол итгэгч хүн гэж яах ёстой вэ? Ямар ах талаар ингээ үзээд байна те. Тэгээ энэ агуулга төр олонгууд чинь одоо тэр боолын тухайн үед харах юм бол боолууд дунд ч гэсэндээ ийм хүмүүс байсан. Гэтэ энэ боолууд байхдаа ч гэсэндээ тэдгэр хүмүүс ямар нөхцөл байсан ч бай, хэн ч үйлдэлж байсан бэ? Итгэмжтэй, үнэнчтэй бас дуулууртай байх гэдэг ийм чухал зүйлүүд ингээ мартаж болохгүй. 사도 바울은 그렇게도 얘기하죠. 맡은 자들에게 구할 것은 충성이니라. За дэлж Паул тэгж хэлсэн байгаа тий. Чин сэтгэл гэдэг зүйлийг бид нэр хүлээх ёстой гэж хэлсэн. Хүлээж авах ёстой. 자, 이 말씀을 좀 생각하면서 우리의 위치를 한번 좀 잘 돌아봐야 됩니다. Тэгээ бид нэр ялангуяа тий та өөрөө аливаа зүйлийг хүлээж авсан гэж байгаа бол хүлээж авсан хүмүүс үнэн сэтгэл байх ёстой гэж энэ агуулга дээр бор бүрний төлөв бодож үзцгээе. 자, 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За тэгэхээр түр амарч байгаа үргэлжлүүлээд оръё. 자, 감사합니다. Баярлалаа. 네. 자, 이 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으며 이런 아름답다고 그랬습니다. За эзэд гэдэг үгэн дотор буюу таны дээд ирэх мэдл дотор ч гэсэндээ бүгд сайн хүн гэж байдаг. Тийм болохоор бид нэр судраг бусаар ямар нэгэн байдлаар зовсон ч гэсэн бурхан дараад нь хариуж өгнө гэж хэлсэн. 부당하다는 표현을 쓴 거 보니까 주인이 어찌 보면 선한 주인이 아니라 악한 주인이고 때로는 종들을 괴롭히거나 또 종들을 매를 때리는 그런 주인들이라고 하는 것을 알 수 있습니다. За тэгэхээр шудраг бусаар гэж хэлж байгаа энэ үгийг харах юм бол тий одоо нэг шударгыг хайрладаггүй тий өөрсдийнхөө ханддаг одоо өөрийнхөө дор байгаа хүмүүсийг болон боолуудаа тий занждаг дарамтлагдаг ийм хүмүүсээс тухайн үед байсан гэдгийг бид нар мэдэж болно. 자, 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름답다고 그랬어요. Харин гэхдээ та тийм байдалд өртөгдөөд ямар нэгэн байдлаар зовлоо гэлэж гисэндээ Бурхныг санааж тэгээд тэр дунд дуулууртай байх юм бол дараад нь танд ингээд хариуун заавал ирнэ гэдэг хэлж байна. 이 말씀은 하나님이 그 종의 아픔과 억울한 것을 하나님이 알고 계시기 때문에 그런 겁니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхан тэр хүний тэр боолын одоо өвдөлт байна уу, тэ гомдол байна уу, тэр бүх зүйлүүд ингээд мэддэг гэдгийг хэлж байна. 아름답다는 표현은 하나님이 언젠가 그 억울한 것을 신원하시고 갚아주신다는 뜻이에요. За мэдээж хэрэг илүү сайхнаар, гоё сайхнаар гэж гарч ирж байгааг бол энэ нь ямар нэгэн байдлаараа цаг нь болох үед заавал зөвөр санаар ингээд цааж өгөгдөх болно гэж хэлж байна. 그러나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있을 거냐? Гэхдээ харин тэгвэл эсрэгээр чи өөрөө буруу хийчээд тэрнээсээ болоод асуудалд ороод загнуулаад эсвэл зэмлүүлэхээр болох юм бол тэрэн донд төвчлээ гэдээ ямар үр дүн байх вэ гэж хэлсэн тийм. 그리스도인으로서 하나님을 믿는 사람으로서 주인에게 바로 하질 못하고 죄를 지어서 매를 맞는다고 하면 그 사람은 칭찬을 받을 수가 없습니다. Хүн өөрөө Христ итгэдэг гэсэн мөртлөө Бурхны хүн гэсэн хэрнээ өөрөө буруу үлдээд тэрнээсээ болоод одоо зэмлүүлээд юм уу те шийдэл авлаа гэхэд тэр донд би төвчж байна гэж хэлэх ямар ч эрх байхгүй гэж хэлж байна. 하나님도 인정하지 않고 세상에서도 인정하지 않는 거예요. Тэгээ тийм нэг дэлхий ч ингээд одоо дэлхийн нийгэм ч гэсэн хүлээн зөвшөөрөхгүй Бурхан ч гэсэндээ түүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. 저와 여러분들이 하나님이 인정하는 사람이 돼야 됩니다. Тэгээ та болон бид нэр бүгдээр Бурхан өөрийнх нь хүлээн зөвшөөрөх тийм хүн болох нь их чухал.
우리 죄를 짓고서 매를 맞아서는 안 돼서요. Тэгээ ямар нэгэн байдлаараа буруу үйлдэл би өөрөө хийчихээ дараад нь асуудалд ороод иж ингэ болохгүй. 그렇지만 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름답다고 그랬습니다. Харин эсрэгээр нь яг л чи буруу зүйл бос зүйлд харин зөвөр хандагдаа, зөвөр үйлдэх юм бол бурхан тэрийг яг гэсэн блэ. Заавал хариулж өгнө гэж хэлсэн. 그러나 우리가 세상에서 선을 행하다가 때로는 매를 맞고 핍박을 받으면 그건 하나님이 인정해 주시는 거예요. Харин бид нэр зөвийн төлөө, үнний төлд зогсохдоо буруутгагдаад ч юм уу те эсвэл жанжууллаа гэхэд эннийт нь хариуг эзэн бурхан заавал санд болно гэж хэлсэн. 사도 바울이 마게도냐로 처음 이 복음을 증가로 갔다가 빌립보성에서 귀신 들린 여종을 고쳐준 일이 있습니다. За Илч Паул нэг ийм жишээ байна. Илч Паул Македон руу явж байгаад Филиппой дээр явж байгаа үедээ нэгэн гээд муу сүнстэй буюу тийм эмэгтэйг ингээд зассан тохиолдол эдгээсэн тохиолдол. 귀신 들린 여종을 고쳐줬으니까 얼마나 선하고 좋은 일이에요. Тэгээ тэр эмэгтэй угаасаа өөр ингээд нэг сүнс муу сүнстэй байсан учраас тэр эмэгтэйг эдгээж өгнөд чинь ямар сайн зүйл гэсэн үг лээ те. 그런데 그 귀신 들린 여종을 이용해서 돈벌이 하는 주인이 사도 바울과 실라를 붙잡아가지고 사람들 앞에서 두들겨 팼습니다. Харин тэгсэн чинь нөгөө тэр эмэгтэй зарцаагаа муу сүнстэй зарцаагаа ашиглаж мөнгө олдог гэсэн нөгөө эзэн яасан бэлээ. Паул Силас нарыг юу яагаа те мөнгө олох боломжийг маань үгүй хэлээгээд шоронд хийж байгаа те. Шоронд дэсэн тохиолдол үү те. 또 빌립보 관원들에게 고발해가지고 감옥에다 가뒀어요. Тэгээ Филиппойд тэднийг бүр шоронд толж. 거기서 매를 많이 맞았다고 그랬습니다. 사도 바울이 감옥에도 갔죠. Тэгээ тэрэн дээр харах юм бол маш олон удаа жанжуулсан буюу зодуулсан тухай тэр тэмдэглэсэн байсан. 자, 그렇지만 하나님이 사도 바울이 그 선한 일을 행한 겁니다. 귀신 들린 사람, 그 아픈 사람을 치료해 준 일로 인해서 이렇게 고난은 받았지만 하나님이 감옥에서 착고에 이렇게 묶였었는데 터져나가고 감옥문도 터져나가고 그로 인해서 감옥에 있는 간수라든지 감옥에 있는 죄인들이 예수를 영접하고 구원받는 놀라운 역사가 거기에서 나타났어요. За тэгсэн чинь харин яасан гэхээр тэд нар хүнд тусасныхаа хэрэг ингээд шоронд орчиж байгаа тийм тэгсэн чинь бурхан яасан блэ тэр удаад нь тэднэр дээр яасан гэхээр тэдний бүх гав болон гинжээр хүлээсэн байсан тэр гинжүүд ингээд мултарч унаад шоронгийн хаалга хүртэл нээгдэж өгсөн гэж хэлж. 사도행전 16장에 나옵니다. 그게 16장. 사도행전 16장. Үйлс номны 16 дахь бүлэг дээр энэ талаар гарч байгаа. 그 하나님 앞에 아름답다는 것은 하나님이 억울하게 매를 맞고 때로는 선을 행하다 고난을 받으면 하나님이 반드시 그것을 기억하시고 갚아주신다는 뜻이에요. За бид нэр эзний өмнө те зөвөр бас сайнаар амьдрна гэдэг нь та тэр үйлдэл танд зөв болоод сайн байх юм бол үр дүнгийн заавал дараад нь өгнө гэдэг хэлж байна. 자, 이것을 위해서 너희가 부르심을 받았다 이렇게 말합니다. Бид нарыг болохоор үслээр та нар түүний ийм зүйлийн төлөө дуудлагыг авсан хүмүүс шүү гэж хэлсэн. 자, 선을 행하는 모습 또 의를 행하는 모습을 위해서 우리가 부르심을 받았다 그런 뜻이에요. Өөрөөр хэлбэл ийм зүйлүүд юу гэж хэлэхээр чи сайныг үйлдэхийн төлөө дуудагдсан хүн, чи зөвийг сонгохын төлөө дуудагдсан хүн гэсэн үг. 그래서 아까도 얘기했지만 우리가 세상에 나가서 하나님을 믿는 사람으로서 선하고 덕을 세우고 의로운 모습을 끊임없이 보여주는 전령사가 돼야 됩니다. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар энэ нийгэм рүү гарахдаа үргэлж зөв зүйл дээр үйлдэл хийж сайн зүйлийг хүмүүст зааж тий одоо зөв цензурыг тавьж өгснөөрөө бид нар бусдад яаж амьдрах талаар нь харуулж өгөх хэрэгтэй гэсэн. 또 그런 일들을 통해서 하나님의 구원 역사가 이루어지고 또 세상의 어두움이 물러가고 바로 세워지는 역사가 나타나게 되는 거예요. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үйлдэл дунд чинь яадаг гэхээр хүмүүс чиний сайн үйлсийг харахтаа тий эзэн бурхны зөв үгийг мэдэх болно гэдэг хэлж өгсөн. Буюу жинхэнэ үнэн нь юу вэ гэдгийг ойлгох болно гэсэн. 사도 베드로는
21절 하반절에 그리스도도 너희를 위해서 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하려 했느니라 라고 말합니다. За тэгээ 1-р Петр 2-ын 21-ийн сүүлийг харах юм бол энэ дээр юу гэж ингэсэн чинь яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдээж Христ та нарын төлөө зовсон зовлон эдэлсэн гэж. 빌립보서 2장에 보면 예수님도 하나님의 아들이시지만 자기를 다 내려놓고 종의 형체를 가졌다고 그랬습니다. За бас Филиппо номны 2-р бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр ч гэсэн байж Христ өөрийгөө өгөөсгөж боолын дөрөг ingagсан гэсэн ийм агуулга байж. 자, 예수님이 종의 형체를 가지고 와서 십자가에서 죽으셨는데 누구를 위해서 죽으셨어요? Христ ирээд те хийсэн түүний авралын үйлсүүд нь хэний төлөө байсан бэ? 오늘 그 말씀에 너희를 위하여 한 거 보니까 참 Өөрөөр 우리의 모습을 보면 에베소 2장에 있는 말씀과 같이 허물과 죄 가운데 살고 부패한 모습으로 살아가는 우리를 위해서 예수님이 대신 십자가를 지시고 고난받으신 것이 아니에요. өөрөөр хэлэх юм бол та нарын төлөө гэдэг нь юу гэж хэлвэл харанхуйд байгаа хайчгаа мэдхгүй те зовлон дунд найдваргүй болцсон хүмүүсийн төлөө ирсэн гэдэг хэлж байна. 그러나 그 일을 통해서 우리는 예수님을 믿게 되었고 이제는 예수님의 제자가 되었고 예수님의 자취를 따라가는 사람이 되었습니다. Тэгэхээр бид нэр энэ дунд байсан бид нар дээр Христ ирснээр бид нар Есүсийг мэдэх болсон. Түүнийг харин мэдээ зогсохгүй дуулууртаа дагаад явахын зам нэгдсэн гэж хэлж байна. 그렇기 때문에 그리스도인으로서 선을 행하면서 고난을 받는 것은 참으로 어떤 부분에서 보면 하나님이 기뻐하시는 일이시고 또 그 일을 통해서 우리가 하나님이 원하시는 대로 하나님의 나라가 성취되어 나간다는 것을 여기서 발견할 수가 있는. Тэр утгаараа та алхаж явах хугацаанд мэдээж хэрэг зөвөг үйлцэн ч гэсэндээ буруу дуусах юм уу зовлонтой дуучих тохиолдол гарнаа. Харин 그렇기 때문에 여러분들이 어느 곳에 있든지 간에 우리가 그리스도 안에서 선을 행하는 일을 힘을 다해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр тэр дундаа бид нэр сайныг үлдээ явж байгаа ч гэсэндээ асуудалд гарч буруу дээр зоох тохиолдол ирнэ. Гэтэ тэрлээ ч гэсэндээ ихэл дотроо байхад тий буруудлаа гэхэд дараа нь заавал үр дүн гарнаа гэж хэлсэн. 그 대로는 오늘 우리가 하나님을 숨기면서도 자, 이러한 모습들이 우리에게 참으로 중요하다는 것을 명심해야 됩니다. Бид нэр үйлчлэн гэдэг явдал үйлчлэн гэж ярьдаг тийм. Бид нэр үйлчлэн гэдэг үгэн дотор чинь ийм төрхүүдээс явж байгаа гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Маш чухал агуулга. 예수님의 고난을 우리가 닮아가는 모습. 그건 어떻게 보면 이 세상에서 예수님을 통해서 구원받은 그 하나님의 역사가 나타난 것처럼 우리도 그런 역사, 그런 흔적을 보여줄 수 있다는 걸 명심해야 됩니다. Бид нэр Христийг дагана гэдэг нь тэгээ түүний алхсан замаар алхах гэдэг нь тэрээр авсан одоо зовлон тэрээр авсан ичүүр те хүн үл ойлголтоос түүний тоглож ирсэн тэр бүх тоглолтолж ирсэн бид нарт бас ирэх нь боломжтой тодорхой гэдэг бас мэдэх хэрэгтэй. 네, 잠깐 쉬겠습니다. 잠깐만. За түр 여기 예수님에 대해서 여기 22절 말씀에 이렇게 얘기합니다. 그런 죄를 범하지 아니하시고 입에 거짓도 없으시며 이렇게 말씀했어요. 22 дээр ингэж хэлсэн те тэр нүгэл үйлдээгүй аманд нь мэх худал байгаагүй гэж хэлсэн. 예수님은 죄를 범하지 않았다고 그랬습니다. За гэхдээ Христ Есүсийг болохоор юу гэхээр тэр нүгэл үйлдээгүй гэж хэлж. 자, 그 입에 거짓도 없으십니다. Бас түүний аманд нь худал хуурмаг гэж юу ч байгаагүй гэсэн. 또 욕을 당하실 때 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하실 때 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하셨다고 그랬어요. Тэгээ бас цааш нь 23 дээр үсгэлээрээ тэр зөвхөгдөж байхдаа хариуд нь зөвхөөгүй. Тэр зовлон тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байсан юм аа гэж хэлсэн. 우리가 예수님을 닮아가는 것, 예수님이 가신 길을 따라가는 것이 어찌 보면 제자의
올바른 길입니다. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн тэгэхээр Иесусыг дуурайгаад Христийн замаар алхна гэдэг чинь яг энэ мэтчлэн түүний хийсэн үйлдэлүүдээр ч гэсэндээ бас үлгэр авах хэрэгтэй гэсэн агуулга байна. 예수님이 어떤 모습을 보여주고 가셨는가? Бидний ямар төр төрхийг танд харуулсан бэ? 결코 죄를 범치 않으시고 입에 거짓도 없으셨고요. Тэрээр нүгэл үлдээгүй бас аманд нь худал зуурм гэдэг нь байгаагүй гэсэн. 때로는 예수님을 욕하고 저주하고 시기하는 무리들 앞에서 예수님은 맞대어서 그들을 욕하거나 저주하거나 시기하지 않았습니다. Дараад нь түүнийг ойлгохгүйгээр зөвхөж шоолж исэн хүмүүсийн өөдөд зөрүүлээд ингээд зүхээгүй тэрийг ингээд занлхийлж яхад зөрүүлээд занлхийлээгүй гэж хэлж байна. 고난을 당하셨지만 예수님이 그들을 위협하지 않았어요. Тэд нэр Христ хүмүүсээс болоод зовлонд орсон зовлон идэлсэн ч гэсэндээ буцаагаад тэднийг ингээд муулаагүй муудахаагүй. 자, 예수님이 십자가에서 운명하실 때 제일 마지막에 하신 말씀이 무슨 말씀입니까? Тэр бас ингээд Христ загламж цоглогдох үед хамгийн сүүлд хэлсэн үг нь ямар үг вэ? 자, 예수님께서 십자가에서 운명하실 때 제일 마지막에 하신 말씀은 예수님 뭐라고 말씀하냐면 저들이 하는 것을 알지 못하나이다. 저들의 죄를 용서해 달라고 그렇게 기도했어요. Тэр хамгийн сүүлд юу гэж хэлсэн мэт лээ? Энэ хүмүүс юу гэж байгааг үнэхээр мэдэхгүй байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийг та уучлаач гэдэг тэр хүмүүсийн төлөө залбирсан тий. 자, 예수님의 그 모습을 보면 우리가 이 땅에서 참 때로는 고난을 당하고 욕을 먹어도 우리가 어떻게 행동을 해야 될 것인가 하는 답을 거기서 얻을 수가 있습니다. Бид нэр яг одоо энэ байдлаас тий түүний энэ одоо үйлдэлүүдээс харахтаа яадаг гэхээр бид ч гэсэндээ тодорхой хэмжээгээр хүмүүст үл ойлгогдож тий хараагдаж альва зүйл ингэ болдог. Тэгэхээр тэгэх юм бол тэр үед нь бид нэр тэгвэл ямар үйлдэл хариу өгөх вэ гэдгээ бас ингэ бид нэр эндээс үлгэр авч болдог тийм ээ. Христэс. 자, 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하셨다고 그랬죠. 29-ийн 23-ийн сүүл дээр үсгэлээр харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байваа гэж хэлсэн. 언젠가 하나님이 분명히 우리의 모든 삶의 자치를 하나님이 판단하시는 거예요. Эндээс ахмал бидний бүх амьдралын хорон болгоныг эзэн мэддэг гэж хэлсэн. 악을 행한 사람에게는 반드시 하나님의 형벌이 찾아올 겁니다. Тэгээ яадаг гэхээр үйлдэж байгаа үйлдэл донд тэгээ ямар нэгэн муу сэтгэлтэй хором зүйл байх юм бол буцаага заавал тэрнийхээ үржин шийтгэл болоод аавхтай. 선과 의를 행하는 사람에게는 반드시 하나님이 상급으로 갚아주실 거예요. За харин бас ялгаа авахгүй яг эсрэгээрээ те зөвийг үйлдэхэд хүн хараагүй байсан ч гэсэн зөвийг үйлдэхэд тэнд заавал шагнал нь байдаг. 이게 공의로 판단하신다는 말씀입니다. Энэ болохоор энийг үйлчлэлээр бурхан бол шудраг шүүгч гэж ингэ хэлсэн те сая. 그 하나님께 맡기는 거예요. Тэгэхээр харин тийм учраас шудраг шүүгч болсон бурханд даатгах хэрэгтэй гэсэн. 우리가 이 땅에서 행하는 것은 선으로 악을 이기는 것이고 심판은 하나님께 맡기면서 묵묵히 자기의 사명과 자기의 존재를 지켜나가는 겁니다. Тийм учраас хүмүүс яхахаар амьдрах хугацаанд өөрийнхөө үйл одоо үүрэг гэдэг зүйл дээр бид нэр одоо анхаарлаа хандуулаад ингэж бичих хэрэгтэй гэсэн үг тийм. 이것이 저와 여러분들의 사명이고 저와 여러분들의 위치라고 하는 걸 명심해야 돼요. Тийм учраас бид нэр хүн болгон өөрсдөө тогтоогдсон байр суурь байгаа тийм. Тэр тогтоогдсон байр суурьудаа хатлаар бид нэр яг тэр байран дээрээ зохистой анхаарах хэрэгтэй гэсэн. 예수님이 가신 길, 여기 24절에 보니까 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 이렇게 말씀했죠. За энэ дэр өсөлтөөр 24-ыг харах юм бол биднийг нүглийн хувьд өгүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ үүрсэн юм аа гэж хэлсэн. Тэгээд 예수님이 십자가에서 죽어주신 것은 우리로 하여금 이제 죄에 대해서 죽고 이제는 의에 대해서 살게 한다. 의라고 하는 건 하나님의 뜻대로 하나님의 인도대로 살게 하시려고 구원받은 자의 모습으로 살게 하시려고 우리를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 거예요. За энэ дээр
24-ыг харах юм бол бид нарыг буруу амьдралаас, буруу зүйл дотроос авраад зөвөр амьдруулахын тулд гэсэн зөвөр амьдруулахын тулд бидний хийсэн бүх үйлдэл буруугийн төлөө Христ бидний өмнөөс буруутгагдсан юм аа. Тэгснэг гол зорилго нь зөвөр амьдруулахын тулд юм аа гэж хэлсэн. 예수님의 희생을 가볍게 여기지 마시기 바랍니다. Бид нэр таны төлөө ингээд одоо зориулагдсан түүний тэр золиосыг үр дүнгүй байлгаж болохгүй. 예수님이 나를 위해서 이렇게 희생하시고 나에게 은혜를 주었는데 내가 누구를 용서할 수 없고 누구를 또 사랑하지 않을 수 있느냐 말이에요. Тэгээ бидний төлөө бүх хүмүүс ганцхан бий биш бүх хүмүүсийн тэр буруу толыг эзэн өөр дөр үүрсэн байхад чинь бид нэр одоо хэнийг уучлахгүй тэгээ эсвэл хэнийг бид нэрийг буруутгах чадах вэ? 자, 그가 채찍에 맞음으로 너희가 나음을 얻었다고 그랬지요? За тэрэн дээр юу гэсэн гэхээр дараад нь харах юм бол бид нарыг шархаар ингээ эдгэгцэн гэсэн түүний шархаар бид эдгэрсэн. 예수님이 우리 대신 채찍을 맞았습니다. 그 예수님의 대속의 은혜로 우리가 죄사함을 받았어요. Бид нар авах хэрэгтэй байсан миний буруу бодож байгаа тэр муу хүн авах хэрэгтэй байсан тэр шийтгэлүүдийг Христ өөр дээр авсан гэсэн. 우리가 과거 예수 믿기 전에는 양과 같이 길을 잃어버린 양이었습니다. Бид нэр урд нь Христэд итгэхээс өмнө хон шиг ингээд хаачаа мэддэггүй ийм хүмүүс байсан гэсэн. 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. 그렇게 말씀했죠. Харин зүйлийг харах юм бол харин одоо бол та нарын хончин болсон буюу сэтгэлийн чинь харгалзагч буцаж ирсэн гэж хэлж. 우리 영혼을 인도해 주시는 그 예수님께로 우리가 돌아왔기 때문에 이제는 우리의 삶은 예수님이 가시는 길을 닮아서 살아가는 것, 그 은혜를 붙들고 살아가는 것, 그것이 우리의 길이라고 하는 것을 사도 베드로는 이야기하고 있어요. За одоо энэ харах юм бол бидний Илч Петр 2 дугаар бүлгийн хамгийн сүүлд юу хэлсэн гэхээр бидний сүнс сэтгэл зүрхийг харгалзагч буюу тайдаруулагч хүлээн авахч нэгэн буюу Христ байгаа учраас бид нэр түүний удирдлагаар тэр зааж өгөх тэр байдлаар нь амьдрах нь илүү чухал гэдгийг хэлж өгч. 그렇기 때문에 우리가 그리스도인으로서 어떻게 살아가야 될 것인지 오늘 사도 베드로가 2장 전체에서 권면하는 메시지를 우리가 깊이 생각해야 됩니다. Бид нэр энэ 2 дугаар Петр номны энэ агуулгаар Христ итгэлт гэдэг хүн яг ямар байдлаар хэрхэн амьдрах ёстой хэн бэ гэдэг тал дээр ингээд нэг бүрчлэл ингээд харлаа тэр энийг та нар манаас бодож үзээрэй гэсэн. 자, 그리스도인으로서 세상에 어떻게 살아갈 것인가? Христ итгэлт хүн энийхээ хувьд энэ дэлхий дээр та яаж амьдрах ёстой юм бэ? 자, 그 모습에 대해서 오늘 2장 말씀은 우리에게 중요한 교훈을 주고 있는 거예요. Тэгээ энэ 2 дугаар бүлэг дээр тэр итгэгч хүн гэдэг хүний дүр төрхийн талаарх сургамжуудыг ингээд 2 дугаар бүлэг дээр хэлсэн ба. 자, 여기 3장 1절 말씀 한번 보시자고요. Найдлаа 3 дугаар бүлгээр орох чинь 3 дугаар бүлгийн 1-р эшлэл. 여기 3장 1절로 7절에 있는 말씀은 이제 그리스도인 아내와 남편의 역할에 대해서 그들의 위치가 무엇인가를 사도 베드로가 이야기합니다. За энэ 3 дугаар бүлэг дээр харах юм бол 3-ын 1-ээс 7 дугаар эшлэл дээр харахаар ялангуяа Христ итгэлтэй нөхөр бол эхнэр гэсэн эхнэрүүд хоорондоо тэр хүмүүс яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдэг талаар ярьж өгч байна. 먼저 아내들에게 3장 1절에 말씀하죠. Эхнээд 1-р бүлгийн 3 дугаар бүлгийн 1-р эшлэлийг харах юм бол 자, 아내들아 이와 같이 자기 남편에게 순종하라. 이렇게 먼저 말씀합니다. За эхний хэсгийг харах юм бол гэсэн эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө захирагдаа гэж хэлсэн. 자, 남편에게 순종하라고 하는 것은 하나님이 세우신 질서에 순종하라는 말이에요. За энэ захирал гэдэг үг нь буюу нэг талаараа захирал гэж байна нөгөө дуулууртай бай гэсэн утга байхгүй. Тэгэхээр энэ дуулууртай байх шалтгаан нь юу гэхээр бурхан тийм зүй тогтоож өгсөн учраас чи дуулууртай бай гэсэн утгаар хэлж байна. 하나님이 세우신 질서가 뭐죠? Тэгвэл бурханы тогтоосон зүй тогтол гэж ялыг хэлж байгаа лээ. 자, 여자가 남자에게서 나왔습니다.
За эмэгтэй хүн бол анх нь хинээс үүссэн бэл эрэгтэй хүнээс үүссэн гэж байна. 자, 남자는 누구에게서 나왔어요? Тэгвэл эрэгтэй хүнийг хэн бүтээсэн бэл? Хинээс бүтээсэн бэл? 하나님에게서 나왔죠. Бурхан түүнийг бүтээсэн гэж хардаг. 어디 나옵니까? 창세기 1장에서 3장에 보면 나오죠. За Эхлэл номны 1-р бүлгээс 3-р бүлэг дээр гарч байгаа тийм. 하나님은 흙으로 아담을 만드시고 하나님의 형상을 부었습니다. Бурхан шороогоор Адамыг бүтээгээд түүн дотроо өөрийнхөө дүр төрхийг өгсөн гэж хэлсэн. 그래서 처음으로 사람이 되었어요. Тэгснээрээ хамгийн анхны хүн гэдэг зүйл үүссэн гэж. 그래서 아담이라는 단어는 사람이란 뜻입니다. Энэ Адам гэдэг үг болохоор чинь өөрөө хүн гэсэн утгатай үг. 그런데 그 아담이 되기 전에 아담이 흙에서부터 왔다고 할 때 그 흙이라는 단어는 아다마라는 단어예요. 아다마. Адамаа. За энэ Адам гэдэг чинь нэрлэхээс өмнө Адамыг анх бурхан шорооноос бүтээсэн гэсэн шүү дээ. Тэрийг солоосоор хөг гэж байхгүй. Тэгээ тэрийг хэдүүлээ орчуулах юм бол одоо энэ хөг гэдэг үг нь болохоор чинь Адамаа гэдэг үг гэдэг гинэ. Адамаа. 아다마라는 그 단어는 먼지와 티끌이라는 뜻입니다. 먼지, 티끌. 네. Энэ Адамаа гэдэг үг нь болохоор чинь юу гэсэн утгатай хэлэхээр тоос шороо гэсэн утга юм байна. 어찌 보면 흙을 구성하는 성질이 뭐냐? 먼지와 티끌이라는 것을 알 수 있죠. Одоо тоос шороо гэж ярьдаг ш тэрэн шиг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр шороо гэдэг нэрэн дотор багтдаг юм гэдэг л чи тоос тэр тортог тэр гэсэн утга. 그것을 흙이라고 합니다. Тэгээ тэрийг нийлүүлээд юу гэхээр шороо гэж хэлдэг гинэ. 자, 그 흙을 가지고 아담을 창조하셨어. Тэгэнгუთ тэгвэл тэр шороо гэдэг зүйлээр хүнийг бүтээсэн гэж. 왜 하나님이 우리를 흙에서 창조하셨을까? Тэгвэл бүхэн яагаад хүнийг түл шорооноос бүтээсэн гэж бодож байна? 하나님은 우리의 존재가 언제나 겸손하고 우리가 부족하다고 하는 것을 깨닫고 자기를 창조하신 그 하나님의 인도를 따라서 살아가야 된다고 하는 것을 깨우쳐 주시려고 흙에서 창조하신 거예요. Тэгвэл яагаад хүнийг юунаас бүтээсэн юм болоо? Шорооноос бүтээсэн юм болоо гэхээр нэгдүгээр хүн өөрийнхөө дорхно бутрах боломжтой сул дорой гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт тэр хүн одоо өчүүхэн гэдгийг мэдээд тэр хүн өчүүхэн гэдгийг мэдээд бурхан найдаж бурханаар удирдуулж дуулах түн түших хэрэгтэй учраас түших гэдгийг мэдээрэй гэдэг үгнээс шороор бүтээсэн байдаг. 그리고 아담이 창조된 다음에 에덴 동산에 살면서 하나님이 원하시는 대로 그 사명을 감당했죠. 에덴 동산에서. Тэгээ бурхан Адамыг бүтээчээд яасан бэлээ. Эден цэцэрлэг тавьсан тий. Тэгээ эден цэцэрлэгт байх үед нь түүнд бас үүрэг хариуцлага өгсөн байна. 자, 아담이 혼자서 하나님의 일을 하는 것을 보시고 하나님이 아담이 혼자서 일하는 것보다도 돕는 배필이 있어야 되겠다 생각해서 아담이 잠들 때 아담의 갈빗대를 취해서 거기다 살을 붙여가지고 여자를 만들었죠. 그게 하와입니다. За тэгэхээр Адамыг дараад нь үүргээ биелүүлж явах хугацаанд нь түүнийг ганцаараа байх нь зохисгүй байна гэж үзсэн тий. Түүнийг унтуулад түүний хавиргаар нь Еваг бүтээсэн гэж хэлсэн. Ингэдэг. 그럴 때 하나님이 그 하와를 아담에게로 인도하실 때 아담이 제일 처음 뭐라고 그랬냐면 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다 그런 표현을 합니다. Тэгээ болсон Адам анх Еваг хараад юусэн бэлээ. Тэр бол миний яснаас нь авсан яс, миний махнаас нь тасалсан мах байна гэж ингэж хэлж. 그 말씀 속에는 중요한 의미가 담겨 있어요. Энэ үгэн дотор нь маш тийм чухал агуулгад нуугдж байгаа. 자, 아담의 어떻게 보면 뼈와 살로 하와가 창조되었다라는 그 의미 속에는 하와는 자기가 걸어가는 하나님을 위해서 살아가는 그 일에 하나가 되었다라고 하는 뜻입니다. За энэ дотор жишээлбэл нас авсан яс, махнаас авсан мах гэсэн энэ агуулгыг харах юм бол энэ дундаас юу байна гэхэл чинь Ева буюу эмэгтэй өөрөө нэг болохын тулд ингэ нэгдэх ёстой гэдэг нь хэлж өгч. 그렇기 때문에 남편과 아내는 본질적으로 하나님의 구원 운동을 위해서 동일한 사명을 갖고 있는 사람들이에요.
Тэр өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүл гэдэг зүйл буюу тэгээ эрэгтэй эмэгтэй гэдэг үг болохоор чинь бүс чөнөрийнхөө хувьд хоёулаа нэгдэж нэгэн үүргийн төлөө ингээ явах хэрэгтэй гэдэг хэлж өгч байгаа. 그 일에 하와를 창조하신 다음에 돕는 배필로 하나님이 창조하셨다고 말씀하셨죠. 창세기 2장에. Тэгээ Эхлэл номын 1-р бүлгийг харах юм бол тэрэн дээр бисэн туслагчаар гэдэг үг гарч ирж байгаа. 그러니까 여자의 사명이 무엇이냐? 여자의 사명은 남편을 도와서 하나님의 일이 잘 되도록 살려가는 것이 여자의 사명이에요. Тэгмэл эмэгтэй хүний гол үүрэг юу вэ гэхээр эрэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй. Тэ? Эрэгтэй хүнд туслах хэрэгтэй буюу эрэгтэй хүнээс авсан тэр үүргийг биелүүлэхэд нь тусалж өгөх хэрэгтэй гэсэн үг. 그 결혼 제도에서 그것이 가장 기초입니다. Энэ бол гэрлэлт гэдэг үгэн дээр байх хэрэгтэй хамгийн чухал одоо суурь нь. 여러분들 그런 기초를 알고서 결혼했어요? Та нар тэгвэл анх хурим хийж байхдаа ийм одоо гэрлэлтийн суурь гэдэг талаар нь бодож ирсэн үү? 자, 그런 기초를 알고 결혼하셨어? 네. Тийм суурийн талаар нь бодож ирсэн үү? 모르고 결혼한 사람이 대부분이지요. Магадгүй одоо харах юм бол ихэнх нь магадгүй мэдгүй хийжсэн баг. 멋있게 생겼네, 예쁘게 생겼네, 아유 괜찮게 생겼네 해가지고서 자기 마음에 원하는 사람 골라버린 거 아니에요? Та нар тийм суур чухал гэрлэлтийн үндэс гэж бодхоос илүүгээр инста хөөрх юм аа, гоё юм аа, сайхан юм аа, ийм л юм харж ирсэн баг. 그러면서 좀 살다 보니까 나하고 생각이 안 맞네, 성격이 안 맞네, 뭐가 안 맞네 해가지고 에이 못 살아. 또 그러는 거 아니에요? Тэгээ амьдраад эхэлчихсэн сүүл рүүгээ явандаа болоод ирэх чинь өстө бодлон ч таарахгүй байна, үзлэн ч таарахгүй байна, зан ашаас таарахгүй байна. Тэгээд бай явах гэдэг хүмүүс. 하나님이 우리를 부부의 관계로 만들어 놓으실 때는 그것이 아니에요. Яг үнэндээ харах юм бол бүтээгдснээс эхлээд харах юм бол тэ зүгээр нэг энгийн зүйл өрөөс биш байгаа. 하나님의 나라를 다스리는 일에 하나가 되라고 부부를 세웠는 거예요. Хүн болон бүтээгдсэн зорилго гэж байгаа. Тэр зорилгынхоо дагуу нэг болоод тэ бүтээгдсэн зорилгынхоо дагуу дуулууртай явахын төлөө хүмүүс бүтээгдсэн байдаг. 그 기초가 바로 돼 있어야만이 오늘 이 말씀을 해석할 수 있는 거예요. Тэр гол хурим гэдэг зүйлийн гол суурь гэдэг зүйлийг хүмүүс зөвөр эхлээд мэдчихэж дараад нь цаашаа гэрлэлт гэдэг зүйлийг явагддаг. 자, 그 말씀을 가지고 이와 같이 자기 남편에게 순종하라 이렇게 말씀할 때 자, 어떻게 해석이 되겠어요? Тэгвэл бид нэр энэ суурь гэрлэлтийн анх суурь бүтээгдсэн анх зорилго гэдэг зүйлийг бодож үзэхдээ энэ 1-р Петр 3:1-ийг харах юм бол энэ дээр ингэсэн тийм эхнэрүүдээ та нар нөхөртөө дуулууртай бай захирагдаа гэдэг үгний гол одоо нөгөө тайлал нь эндээс харагдаж байна гэж бодож байна. 여기 순종이라는 것은 자기 남편이 하나님을 순종해서 말씀대로 믿음으로 살아가는 일에 협력하라는 뜻입니다. Энэ дээр гарч байгаа захираг гэдэг үгэнд үг юу гэж бодох гэхээр эр нөхөр хүн өөрийнхөө үүргийн дагуу тий ялангуяа Бурхны өмнө зөв байх гэдэг үнний төлөө явж явах үед нь явах гэж хичээж байгаа тохиолдолд чи дуулууртай байх хэрэгтэй гэдэг хэлж байна. 믿지 않는 일에 협력하라는 뜻이 아니에요? Эсвэргээрээ тий буруу юм хийхэд нь тэрнийг дуулууртай дагаад яваад гэсэн үг ерөөсөө биш. 술 받아러 와. 한국에서 옛날에 술 받아와라 그러면 그거 순종하는 거 그런 게 아니에요. Эсвэл солонгос гэдэг гэнэ ихнэр лөө нөхрөөд нь арх хаадар гэхэл за гэдэг ингээ дагаа яваад болохгүй гэсэн. 자, 이는 혹 말씀을 순종하지 않는 자라도 말로 말미암지 않고 그 안에 행실로 말미암아 구원을 받게 하려 함이라 이런 말씀이 있습니다. За энэ дээр юу гэсэн гэхээр цаашаа нэг арах юм бол тэгвэл зарим нөхрүүд чинь нөхрүүд үгийг нь дуулууртай дагдаггүй боловч үг яриагаар бас журамт байдлаар чинь эзэн рүү ирнэ гэж ингээ хэлсэн. 아내가 하나님의 뜻을 잘 알고 순종할 때 어떤 열매가 맺혀요? Өөрөөр хэлэх юм бол эхнэр хүний үйлдэлтэй зөв байхад ямар үр дүн гардаг гэсэн бэ? 때로는 남편이 하나님의 구원에서 멀어져 있을 때 그 아내의 행위로 말미암아서 그 남편이 구원을 받게 된다는 거예요. Магадгүй нөхөр хүн буруу зүйлийг хийгээд явж явах тохиолдолд эхнэр хүний зөвхт байдал би дуулууртай байдлаар дамжуулаад тэр нөхөрч гэсэн аврагдах боломжтой гэж хэлж байна. 그렇기 때문에 여러분들이 아내 된 사람들은 혹시라도 남편이 믿음이 없다 그러면
내 얼굴을 먼저 쳐다봐요. 내 얼굴, 자기 얼굴. Тэгэхээр тийм учраас нөхөр хүний талаарх асуудлыг эхлээд хөндөхөөс өмнө нөхөр буруудж байна гэлээ гэхэд эхнэр хүн өөрөө өөрийнхөө үйлдэл дээр өөр дээр эхлээд хяналт тавиад өөрийгөө харах хэрэгтэй. 하나님을 발견하고 하나님을 바르게 섬겨나가는데 내가 남편에게 얼마나 도움을 주었나 아마 생각. Ялангуяа анх одоо тэр хурмын суур гэдэг зүйлээс санахад эхнэр хүн бол нөхөр хүнд туслахын төлөө ингээд одоо бүтээгдсэн тэр утгаараа нөхөр буруудлаа гэхэд би бурхны өмнө нөхөртөө хэр тусалсан билээ гэдэг дээр эхлээд өөрийгөө анхаарах хэрэгтэй. 자, 너의 두려워하며 정결한 행실을 봄이라. 여기 2절 말씀에 이렇게 얘기했습니다. За тэгээд дараад нь юу гэсэн бэлээ? Хоёр дээр 3-2-ыг харах юм бол тэгж байгаа тийм. 너의 두려워하며 정결한 행실을 본다는 건 뭐냐면 아내가 하나님 앞에서 하나님이 나를 보고 계시는구나. 내가 하나님 앞에서 마땅히 아내로서의 자기의 위치와 자기의 사명을 감당하는 모습을 이렇게 표현합니다. Тэгээд 3-2 дээр харах юм бол тэгсэн та нар тэд буюу нөхрүүд та нарын журамтай бөгөөд хүндэтгэлтэй байдлыг чинь ажиглана шүү дээ гэж. Тэгээд энэ дээр болохоор эмэгтэй хүн өөрийнхөө байр суурийг өөрийнхөө үүрэг гэдэг зүйлийг бодох ёстой. Энэ чинь одоо хамгийн ойрын хүнд энэ хүртэл ажиглана гэдэг хэлж байна. 자, 아내가 하나님을 두려워하면 어떻게 될까요? Эхнэр хүн өөрийнхөө байр суурийг мэдээд эзэн бурхнаас имэж амьдрахад юу болох вэ? 그 앞에서 자기의 사명을 알고 남편을 돕는 일에 또 자녀를 양육하는 일에 그 일에 바르게 판단하고 행동할 거 아니에요? Ялангуяа эмэгтэй хүн эхнэр хүний үүрэг болсон гол чухал үүрэг болсон нөхөртөө туслах үүрэг, үр хүүхдээ өсгөх үүрэг те энэ үүргүүд дээр анхаарлаа хандуулаад ирэх үед юу болно гэж бодож байна вэ? 그래서 때로는 하지 못해야 될 말은 안 하는 거예요. Тэгээд бас цааш нь яах вэ? Тэр эмэгтэй хүн те хэлэх ёсгүй үгийг хэлдэггүй те хийх ёсгүй үйлдэлийг хийдэггүй хүн байвал 또 하지 못할 행동을 하지 않습니다. Тэгэх юм бол одоо өөрөөр хэлбэл энэ бүх зүйлийг зөв байх үед аяанда бурхнаас ингээ өрөөлөдөг гэсэн. 옛날에 내가 한국에서 시골에 살면서 우리 그 시골에 사는 그 동네 아주머니가 남편하고 싸우는데 뭐라고 얘기하냐면 나가서 죽어버려라 남편한테 그런 말을 하는 걸 들었어요. Тэгээд нэг пастор солоос хөдөө амьдарч байгаа нэг ихнэр нөхөр хоёр юм амар юм хэрүүл болсон гэдэг. Тэгсэн чинь ихнэр нөгөө нөхөртөө юу гэж хэлсэн чинь зүгээр чи ингээ гараад одоо явж гарч яваад одоо үф ингэж хэлсэн гэнэ. 또 다른 사람들한테 차라리 없는 게 낫다. 그런 표현을 자기 자녀들 앞에서도 했어요. Тэгээд тэр хүн бас юу гэсэлэр хүүхдүүдrээ та нар баг байхгүй байсан дээрээс юм аа гэсэн тийм агуулгач гэсэн юм хэлж байсан. 우리 시골에 우리 집에 세대로 살던 분이 그렇게 말한 겁니다. Тэгээд бүр ингээд одоо бүр 3 үеэр ингээд хамт амьдардаг тийм гэр бүлийн нэгэн гишүүн гэж хэлж байгаа. 근데 그 말이 얼마나 잘못된 말인지 얼마 뒤에 그 결말이 나타났어요. Гэхдээ тэр ингээд үг нь тухайн үедээ яг уурандаа хэлсэн байж болдгоо. Гэхдээ тэр үгний үр дүн гэдэг нь дараа нь ингээд ямар хүчтэйгээр гарч ирсэн гэдгийг ингээд бодохоор 자, 한국에 농사 지을 때 쓰는 농약이라고 있습니다. 그 약을 쓰면 해충이 죽는데 사람이 먹으면 바로 죽어요. 그 약을 하도 아내가 나가서 죽으라고 그러니까 가서 그 농약을 먹고 죽어버렸어요. Тэгээд тэр нөхөртөө нөгөө гэсэн чи зүгээр гараад яваад одоо үхээд өгөх гэсэн чинь нөгөө нөхөр нь гарангуудаа тэр чинь нэг одоо юу яадаг юу яадаг ч нөгөө юм байдаг ч нөгөө ургацсан ашигладаг ургац одоо нөгөө могоо амтан алдаг амтан үхэлдэг эмнүүд байдаг шүү дээ тийм эмийг ингээ уугаад насарсан гэнэ нөхөр нь. 내가 그 집에 아이가 4명이 있습니다. 4명. 내가 기억하고 Тэр 있는데 айл болохоор хүүхдүүд нь 4 хүүхэдтэй айл байсан байгаа байхгүй. 큰 애가 현진이라는 애가 있고 또 둘째 애가 은미라는 애가 있어요. 여자애인데. За тэгээд тэр хоёр хүүхэд нь болохоор чинь том нь болохоор 현진 гэдэг нэртэй. Хоёр дахь нь 은미 гэдэг нэртэй эмэгтэй хүүхэд гэсэн. 큰 애가 초등학교 6학년.
Тэгээ том хүүхэд нь болохоор ч нөгөө одоо юугаар 6 дугаар анги багангийн 6 дугаар ангиас. 또 막내는 유치원 다니던 애였습니다. Тэгээ бүр хамгийн бага нь болохоор чинь цэцэрлэгт явдаг ийм хүүхдүүдээс. 얼마나 안타깝게 됐어요. Тэгсэн чинь тэд нэр яасан гэхээр 그 아내가 참 미련한 사람이에요. 미련한 사람. тэгээ тэр эмэгтэй хүн болохоор яасан гэхээр одоо тэр эмэгтэйгээс болоод буюу өөрийнх нь амаараа ингээд гэр бүлийн ийм байдал гаргачих. 자, 여러분들 아내 된 분들은 두려워하며 정결한 행실을 봄이라라는 아까 그 말씀 제가 해석해 준 대로 여러분들이 아내가 하나님 앞에서 자기의 사명 또 자기의 위치를 잘 지켜서 때로는 하나님이 그것을 보시고 아내에게 상 주신다는 것을 명심해야 됩니다. За тэгэхээр эндээс сая хэлсэн агуулгууд юм уу жишээн дээр гол хэлэх чадвал нь юу байсан гэхээр эмэгтэй хүн ялангуяа эхнэр хүн гэдэг бол өөрийнхөө байр суурь, өөрийнхөө үүрэг тэ энийг ингээ маш сайн мэдэх ёстой гэж байна. Энийг мэджээч энэ дээр өөрөө тэр байх ёстой байран дээрээ зөв байж дараад нь ерөөл гэдэг зүйл ирдэг гэдгийг бид мэдэх хэрэгтэй. 우리가 하나님 앞에 서게 되면 언젠가 각자를 세워놓은 그 위치에서 하나님이 상을 주시고 판단하신다는 거 명심해야 됩니다. Тэгээд цаг нь болоод ирэхэд хүн болгон өөр өөрсдийнхөө хийсэн үйлдэлийн дагуу тэ эзний өмнө очиод ингээд асуудох болно гэдгийг санах хэрэгтэй. 부모된 사람에게는 부모의 위치와 사명을 잘 지켰느냐 하나님이 하나님 말씀에서 그걸 찾으시고요. Тэгээ ялангуяа эцэг их гэдэг хүмүүс дээр юу гэхээр эцэг их хүний хувьд одоо хүүхдүүдтэй хийсэн хүүхдүүдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ зөв биелүүлсэн үү гэдэг дээр хүртэл асуух болно. 자녀에게는 내가 부모를 잘 공경했느냐 자녀의 위치를 지켰느냐 그것을 하나님 찾으시고 Тэгээ үр хүүхдүүд дээр ч болохоор тий хүний үр хүүхд болж төрснийхөө хувьд эцэг эхийгээ хэр хүндэлсэн бэ гэдэг дээр ч гэсэн ингээ асуух болно. 남편에게는 남편의 위치와 사명 아내에게는 아내의 위치와 사명 종에게는 종의 위치와 사명 주인에게는 주인의 위치와 사명 그거에 따라서 하나님이 판단하신다는 걸 명심해야 됩니다. Тэгээ нөхрүүд дээр ч гэсэн тэгээд нөхөр хүн өрхийн тэргүүн хүн гэдэг хүнийхээ хувьд өөргөө хээр биелүүлсэн бэ гэдэг дээр асуудах бол эхнэр хүн хөдлөр чинь таны байр суурин дээрээ та хийх зүйлээ хэр хийсэн бэ гэдэг дээр. Тэгээ бас энэ библиэр харсанчлан за боол хүн бол боолохоо хийх зүйлээ хэр хийсэн. Эзний хувьд ч гэсэн тийм бас ингээд хэр өөрийнхөө тийм өгөгдсөн байран дээрээ хэр байсан бэ гэдэг бүгдээр асуудах болно. 이것이 그리스도인의 올바른 모습입니다. Тэр бид нэр эзэн нэг өдөр тийм бурхны өмнө очиод ингээ асуудна гэдгээ санах хэрэгтэй. 자, 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. За гэтэл өнөөдөр энэ үргэлж дуусгах юм. 자, За оюугч байгаа тийм. 오윤 기도하세요, 오윤. Оюугч мик нь болж байгаа юм. Майк가 안 된다 용사님. Тэнгэрдэг ариу хэзээ минь баярлаа. Тэгээд өдөр бүр биднийг өг дотор биднийг барьж байгуулж байдагт баярлаа эзэн минь. Тэгээд энэ библийн сургуулиар дамжуулан таны дотор хэрхэн алхаж хэрхэн хаврлыг түгээж бас хэрхэн зөв амьдрахыг бидэнд сургаж байгаа баярлаа. Тэгээд нөө сурж байгаа пасторлоод орчуулагчид дээр таны мэдлэг мэрэгэн ухаан илүү ихээр дүүрэн байх болтугай. Тэгээд бидний суралцаж байхад эзэн минь анхааралтайгаар итгэмжтэйгээр дуулууртайгаар хэрэгжүүлэхэд хариуцлаа бидэнд туслаарай. Тэгээд энэ бүгдийг бидний эзэн Иесус Христосийн нэрээр даатхан залбирлаа. 아멘. 자, 오늘 감사합니다. 자, 오늘 수고하셨습니다. 오늘 오전 오후. 네, 목사님 수고하셨습니다. 네, 또 내일 모레 목요일 날 오전 오후 또 제가 강의합니다. 네, 다음 주 목요일 날이죠? 아니요, 네네. 내일 모레요. 네, 내일 모레. 오늘은 목요일 아닌가요? 오늘 화요일입니다. 오늘은 화요일이구나. 네, 네, 그렇게 네네. 아세요. 네. 오늘 수고하셨습니다. 가만히 있을 때. 아,
За баяртай манайхан. 생아무라래. За дөрөв өдөр За баярлалаа. уулзцгаая гэсэн.